Israel Yankupon ti asefo a boss ro boss asase. Doye ni mobro hunti na me ene wo yete ase ne. Adofo no mu a sabre yi ye de ahyiemu o musomfo apostle OKOH ene so meni mo beche oba ade Yankupon twedi ampon nasam. Yes. Ono kwafo no ani tumi bru tumi nyina so ne mfa ne doba mezi aso na onye ogye emfa mai. Amen. 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 Ene so ye de Onyankopon twedi ampon nasam aba. Yes. Ye beche nasam. Na mesre pastor mensa so omompa ye ogidie su maye ni emfrase ye. Ye mompa ye. Ade nyina so tumfo Israel Nyankopon a wo free fiti ase no me wie mu nsɛmbaje wo na ase. Edwan mu so wabie pon kɛse de ama wonko ano mfo na wasoma wakwa so mfa wasɛm mfa mbrɛ etiefo wiase afa na nyinara. Rabedi hine ewo ene asempa no mu befa akoma biara no mu ma asɛm no twimbo ra akoma biara mu na enhye bɔne ntini biara na trinitri woma akwan de misrani sɛ wakoa no nso papa fane so na kasa akiri wiase amansen nyina na ade nyina wie nkonim de yɛmfa na asende kasa na uma yetie adomunti. Amen. 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 Ye doba de na se wona doba na Israel ni mezi edini mu. Amen. Musumfa apostle OKOH nso bi ni mu de ahyiemu. Yes. And the preaching topic ban say nokore. Truth. Obi bi say apostle OKOH dey na pese ochi nokore. Nokore. Truth. Yeah. Nokore. If one say di nokore, obi biara so di nokore. We nokofo. Hwe man this is a man dear brother. So when me buy adwene a, when Yankopon or the rules and regulations or the amaye. Dada. And nature concrete and manual. Nokore. Oni pa bia was tena mabrabo. O manual ni we and awodi bobra. Eti sanka ye Yankopon ayeso no no. Odofo Yankopon ayeso no no. Senke ye bedi na asem so. Abo modene edi ne hyehyɛ aye adwuma anka nya dia onipa sabe predise nke ho be kire yen enam say ye Nyankopon ayesom no no onipa ye na dwi so obesom ne sade ono pe ye so no biara kwan ye be fo so a ye bedi ye ne ye adwene ho etina ma nipa bre won twetwede wasase so. The importance of truth nokure orofo Chokunkui a manual demand. Yes. We follow principles. Yes. And it rules a woman. Okay. Bedi. When you go ponta. I assume Uncle Bompire how. Debbie. Say now go to trouble what time for. And praise the Lord cross off on Kabi. Debbie. Hallelujah cross off on Kabi. Hey. Jimmy Amuji. See ya. Adiasa. Say ya, and then the palace on no. That's what the second and fast. To turn your mama rough. Hallelujah. Amen. Bible. Hallelujah. Hallelujah. Ye jaika. Akane no na enemuano. Na washishe daso. Ene die wasisa na fadie. Abun sama shekotu. No, no, she shared the song, and the dear was a son of a dear. I want so much a The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Tiffany will be emphasis. And I know 9.
kosun kasa sen. Hallelujah. Amen. Atiye for mo fan chen. Say ye di mfidie na ye adwuma no. Amen. Say mesre mo bebre ye mo ne tete oni yenko. Ye hwe nokre. Nokre yira wo the garden of Eden. Obonsam ena yira nokre. Ewo Eden trom. Nipa kwaje bonsam anu masam no tum. Am ya po twumfo nyankopon anu masam. O kan Genesis chapter 3 verse 1. Ye hwe the Bible kan. Most made kan. Itimiansa itimya baako. Etifia sam no. Ose de onipa so odin. Ose onipa na so odene. Wo ye ni tie. Bible say owo no ye ni tie. Eche nwura mu adoma onyankopon je wo nyina. Eche mu adoma obo ade nyankopon bo mu nyina. Okacho oba ne say. Was na da. Satan wura wo wom. Bible say sa da no. Okachire wo ba no ba ne kwa nyagire dua na se. Ano okachire wo ba ne say ampara onyankopon ka say wonyankopon shato ama mo say munni trom hanua nyina bia na trom hanua ba ne munni bia na munni bi na munje bia na se munni nyina oba ne kacho wo ne say ano oba ne kachire wo ne say trom hanua ba no kra trom aba nyina ne nua ba wa nyina ye ni bi wonyankopon ma yemrase ye ni bi Nensu die si tuo ni fifi ba die. Nensu die si tuo ni fifi odie. Onyankopon ka say. Onyankopon ma ye warning say. Munni bi. Ye nti dua ni bi, say dua ni bi ni da. Mon fa mon sa so nka. Ye mfa ye nsa nka say dua no. Na mangu. Ye de nsa ka dua no a ye bewu. Owani ka cho ba ne say. Eno owani ka kire Adam yiri Eve say. Enye wo na mo bewu. Sister Eve enye owo na bewu. Onyankopon mi say da mo be die. Onyankopon mi say da mo de nsa be ka dua no. Moni be bie. Moni be bie. Mo be ye Nyankopon. Na wa ye se Nyankopon. Ahu papa ne boni. Papa ne boni. Etu onipa mprinso be koso aye nipa. Na wo peso ofri nipa yem kwa ye se Nyankopon. Eti ne sa na chede a kwambia so betie de bonsam ahedan. Eti rules and regulations and media man say yem fa yen sen kadua no. Hallelujah. Wonipa mpeso betie de Nyankopon aka no. Ene sa na tie o wiase. De Nyankopon aka no chokronkron no. Church member mpeso betie. Odosofo nunu masam che Nyankopon asam. That is the reason why ntia tontonto aba no. Ene ti na manu nipa nka no kure wo nyame asam ho. Nipa de ntro bata Nyankopon asam ho. Ebu Nyankopon mabukata. Ye bu nyame bafaso obade mfani senkan me see Eden trom Satan e de atro e be repress no kura e ma nipa ji atro ye den atum free sada ne nipa nka no kura be si ne e ma ne Nyankopon hwe no kura fri ni man chance wa fa akwale nchen it is all person kwa heaven na wanya no kwa fa wutimi nko wan sa no kura kan ye de ma awie no no bibie no betinya aye den etimi aboa since obehwe no kura chiri kwan no kwa wa edin yes no kwa wa edin papa eto ni pa kwati aduaba ni bidi ene na odi owu abesinse ye kom the crop bia krotia esie ho yes no ba ko panu e boy we edin tro no mu no oni pa kwaji atro di ye no wanyi di Nyankopon ka na ntum oni pa mpeso be ko so ye nipa obeso free ni pa yem kwa ye se Nyankopon etu agye dia bonsam ka ni adan ati eno kwati aduaba ni di ye orofo wutie me se wan priso be no kwafo wa hwe ni ya heaven babo wo so ba kire wasasi so wo ba kire wo so be di wazaho sa azaho na be di wa wie ye fe wa wie ye fe wo ka Deuteronomy chapter 32 verse number 4 ya we se de Onyankopon na ye yasom no wote ye nti o priso me nya no kwafo de nti o priso wo so ye no kwafo asem ni Deuteronomy chapter 32 verses number 4 to 7 Deuteronomy chapter 34 kebabu na me ko 32 verse 4 kwaso wasi obutan no na di o ye pe abutan no onu ye obutan tete kwa friends kwa from Nyankopon wa the to be brum to me nyina so a oye baakofo a o hira baako no hira pem no sa Nyankopon no ni to me obru to me nyina so no so oni obutan no na di o ye pe Bible say na kwa ye den na kwa ye pe na kwa nyina ye treni o ye no kure Nyankopon wo ye no kure den Nyankopon wo ye no kure den Nyankopon etu abeso me se won so ye den wo di ye no kwafo wo ye no kwafo eti se wo tantro na di sofo a jaba mo no to yes sofo azan nkuto na to wan na se ton uko kan obi ajalai ade ni nya biblical debi di nyami ba so bro so ayi wan na se ton wona ni ashaw debi babu masema kawie anu akoto oil wan kan na sofo bo pa some na media dance ya wa so dem ni mfa se nyame ni moya moa me na me ka kire mo me na me masa wo twan to ahye nyame ni moya
nyame ni also was kan nokre yes ade washaw on show na mo ntwa na mbetwa na bema nyanko pa kase papa no kase dada wante botano oh yes what is was na tie Debbie o botan Rock of Ages pa no ma ko san kro fa be boa no mo dia dancing unu adanse krum e be che crowd di pa no be crowd na be cha ba dem honum anya be sa kire asem no mura nimu o mo ba dem o mo ba ofa mania mahunu oh yes oh how we done so tin wo ba ho on secure na jil ba kokura why don't you preach the word of God many papa nti nyame asem na se na nyame asem ni ntwa nimu no fa gi sacha do dia gi sacha kwa ba kwa na da se no kwasa no kwasa babu so anya no kwafa oba hanwo waso ya no nyankopon ti wo bi abasu bi aso ni no kura enkontompo ni mu na me twa enkontompo no wasi enkontompo ya dan enkontompo ni almighty living God ya we mu oyo tin ni na ti say na no di wo di for ya trofo enkom na wo se utwa to na twa ye yen tantron wo yen shenkom manyam yo yen shenkom don't force yourself hallelujah amen and no bit me so for di for nyankopon yi bibia kire no afọ mine no why don't I don't know castle? Uncle president. Now I'm for the fear and panicking when na president. Open Yasa Quaco boom of what G. Say Radia Yachams a lockdown. See I young floor maybe Bessie. About Triso. Column Fena Yamiba Yacham see any lockdown floor. Being a Quaramukada. I don't go hands of Wagana. No, but the fear panic be show my who the be president say you left here 2 weeks time the be see Ghana one ka say the way your line is president the be obeyi na ka me kudi an ka hang wo what na ki anya the be sini area ya mo kwashi te suma se yem suma nsam na mo de hu be ka nipa ade mo to atiri nyina mani so ntemo mo ti ati se hu mo kolona yi mo to mo hu Awadi for the Santa Amen. Madanya trofo. No kra kana ya dinama mo. Mo nkom hye mkramu se twantro. Nkom hye mkramu se twantro chenyame. Uka babu kasa mo Deuteronomy. Chapter 8 20 verse 18 yanko. Ma onya Deuteronomy. Ka babu nyanko. Cheshan kom hunu bi amfa so bi ani so. Chapter 18. Uya na ba nwenu na man no. Chapter 20. Koso 18 verse 20. 18 20. What did for man hoso? What did for be here? What did for be a won pon wasam. Na ba ma hoso. Obeka sembi. Na be ka sembi. I will be doing. I want Yankopon di. Na one shall say kanu. I know did for be. We are truthful. Yes. We are truthful. Yes. We are truthful. Yes. What ka say when Yami di mo one shall say den. Adi ku na be say den na be si. Ye na be si. Ti ya left we are no aka je say ya left you ntade ku na nzi. Now we are be ma no abade ku ya left you be si. Na ki hu. Na ya be ma no abade ku na si ya left band na e be si. Ni ya hu. Ni e bisa Nyankopon say papa adedra ya ma umpaye. Ye na mo ha mo awurade hu ya mo bo. Amen. Mo ja mo kwaso mo ja mo si mamani na ho. Mo ka se we bi Nyankopon de je hu. Mo we ni Nyankopon be fa ya kwa heaven. We hu. Ko be say Sodom. Kwa se se mo na bi ni Sodom. Na bi ni Gomorrah. Na bi ni Sodom. Na bi ni Gomorrah. I no say Sodom. Na mo Ghana for do be jam. Odifo bi man. What did for be man ho so? Obeka sembi obidi mu. No be ka sembi wo Nyankopon di. Amen say so onka. We are truthful. Yes. Mutanto da ya ma fa bu ho adi. Nso am se Nyankopon fa ne bo awonto. Nyame on fa bu o. O fa beto. Eti nkanche bi so afa no onyantoyi. O ekura no de gedian. Me si Nyankopon on fa ne bo. No for the babo. On fire or fan quarter by day. Now catch us off on the ball or turning time. Well, can what did you our farm who I want to hear. Waiting for the same count. Mummy should be here. You should do question the coin. You should do question the coin. Let me done in the cough. What you are for chia? Obayaza. Yes. Obayaza. Where are making? Obatata. We are no cough. I won't tell you. Wazanti. Habani for the same count. Masa. Babu mi yanko. Wasi ushanko bi wo Nyankopon di. Anase wonim na ma ho kwan na fie nkonya fawo. Kama mi ka 60 bi nchawa. What thou preach me the topic bi ba. O Nyankopon ho. Nyanti a wo ye konfo wo sakra wadwen a amfa uni sofo da. Sa. Han
and you preaching from the Bible, Genesis to Revelation. Or comfort. What's a coward? On found years of water. Hey. Or comfort sakra don't found you deep for that. Wow. Or comfort back. What's a coward junior? Or young point me found years of water. Really? I will preach from the Bible to you. The Bible teaching. I didn't try. If they oh pass idea, now boss no one fear na day. It will remember who because you go on a day. You that is the reason why all you come for. What's a comfort sakra ya kwacha so na kwacha nyame asem. O ka tell so sakra na bedi so for the abwa. Na just obwa Satan na tanu from black to white. Okay. To odo be yadwuma na obedane no. Ti nyako post why very aggressive say one found yana adwuma eti bebra petu mas hallelujah. Amen. Mama na me ba me say preaching no. Yes. Eti wan kasa wo tie dia mo adenya sharp. Yes. What? Ufie nkonya fa wa. Peda ni fa ni anwini ya ho. Yes. Fie nkonya fa wo de tie. O kan quotation no. Wo say obi obetwa ntro fa nyame. Obi nyame di be kasem na ya ntro no. Anya go pon kai say di pa ko ni atrofo. Obi no san kan so obi be den. Obekasa nyame foforo bi. Obekasa wo den. Nyame foforo bi. Nyame den. Foforo. Nyame den. Foforo. E to bi titimi kasa wo den. Nyame foforo din. Ama unya no kwafo da. Yes. Upon in kwamsha wa sha ba mu nyina. Wa kasa nyame foforo din. Eti nyagopa wa nhye ni monyam. Yes. Empejano still obu so ya trofo wonya ne kwafo o kristo dia wotie me ba bia wonam no ababo mo ya ne kwafo aso da wotim ababo wadi no kure ba bia wonam no wo ya ne kwafo wonu klasa anya wo asam ya dai ebo ne po wonya mo po kasa ma cho de tie ko di trono me nsi trono na me kai de nsi kwaso 32 verse 4 to 6 yes. Kwaso Oya no krenya nkopon. Waso oya no krenya nkopon. Kontompo biara ni mu. Nkontompo ni die yasom no mu. Oya trini ni. Oya trini ni dan. Tinfo ni no. Tinfo ni nyankopon. Yes. What? Tuaso. What's na what di asemone? Won di aso da mu di asemone. Won kikaye nti. Won kikaye ni unsam bi wo no kure nim. Enti wonda so nya ne ma. Enti ama wutimi nkwaso nya nyame ba wo twanto sister. Wa wo nya dia wo bra no. Hallelujah. Wonu kure sa. Why I want to atwaso kontonti. Enti ana want to atwaso nyina ba nyina dania za. Mwachia. Ye nyina chia. Ai, na mutwani kasa. Enti obi ti aso de no ntwantro. Oso fo ti aso de no akwati sankrofo ni pana ni infras na nya dan. Ni pana nya pache so ya dan. Woni nkofo hyehya ho. Na mama fudo ma baso dem se mu do mba yi. Ye nkonya akire nyame ma. Hallelujah ti nyame na mutwani kasa yi. Era na mutwani kasa yi. Woni mpana mutwani kasa yi. O man kwase afo mu ni tre. Oso fo kwase a wo dwame. Hallelujah. Wo twantro ti nyame so. Me na waja. Obeka se bi na me ka kwase ano. Babu na ka kwase ano. Man kwase afo mu ni tre. Oso man kwase afo na me de wo yi nkwa. Ma yi nkwa single. What? You single out. Oso man kwase afo. Amuni tre. Aye ni tre. Enyo no ni waja onya wo. Woni enyakupa ya so bro boy yan. Enyo no yo wo. No boy ba asase so. No timu ho. No di timu ho. Enti kai ti. So we so na afro se be di so ba di na unya no kwafo ma no. Al da unya no kwafo ma no. Na so for ti aso de mo wayire. Kaski ti mo wayire. Aso ni pe ti mo wayire. Kwa ma sa ti mo wayire. Amada ni nkonto fi nkokura. Ana aso ni so gumba ti Christian brother. Christian brother. Who got them a man from down was den. Enwa. Na me gumi ya den. Who got so be bat me boy. Me boy. E jama yo se pacha. Obi ti mi nyu obi nyinsa se nyu ono a. Na so nyima ye dai ye obi ni obi anyu so nyono a so nyono a Dabi wanyem so nyono a okonyim oba no di wanfa calendar Dabi oba no nyim wie fe no akotwe calendar abegina na o che nkofo se eya wo me pacho Anya so munya botre na se wo yen settle asemi eda hello Joe AGYEMANG me boy we are sure oni na bo but you send ya yamia wa body eya wa oh de kiada ya yeah na me okay, because of education me so me tro the okay kan tabana go school ba vacation ba vacation month ben ba me ba December no mo pe December 23rd December okay ai number okay
Bye na 31st year kwa sorry. 31st. And I point obeda me. Okay. Next 8 days. 31st obeda me. Uba no 8 days no beda wo 31st. Okay. 31st obeda me. I wanna me dem okano. The 31st no. One password. Your point no. There's a go koni fie na. You bufa me. Yo. The 31st. Okay. Eda. So 31st boy amia. Meaning this year 31st. 31st. And I'm saying this year. You go beach 1st January. 1st January, okay. Holiday. Yeah. I know the man because 31st year we another switch na me hunti. Okay. My Harry. 4th. On the 4th, okay. And about me cherry. 4th. And I was meaning the baby. Me and I'm papa catch this one. Me say me come off about me so sorry. Say on the 4th no. There be 5th. On the 5th, we are and I be call sorry. On the 5th session, okay. That me so I catch so who me check. Then come go the 2 days back. And I be the 1 2 weeks. Who's one ho? Miss one. It on the 5th, would you want 2 weeks? 2 weeks. 14 baby count. I say on the 19th no. Now we need nkran ha. Now was session. It was sorry. Okay. Edi me buy man tere. Edi bedu yepe. Eno yeso ba Satan papa ya wa kakra. Because I didn't me kwaje ne nsanka. Edi enuma ne yes emre school. Okay. And I'm go school. January no. January no. Okay. To be quiet and your pam be say me mra meji we be famra school. Okay. Ti pam ya meji ba school buy no. Oh, enu be fi da men. Na date men. Me ba 10th February. 10th February. Okay. 10th number. 10th. Ti ma me me fa adwin bi o. Me fa adwin bi. Sanka me force wa na nka me ne di Valentine. Okay. Ti me ma je sanka me kon ka me 14th February na nka me ne di Valentine. Enumu na me wa no a. 14th no a. Me se me nsu bi o kai. Me wa ba ka je me se. Onyem 3 months. 3 months. Da munya calculation ma be why. Dear, who can you says was 3 months and there's a calculation, you know. No, yes, I mean, him war November, and so 31st. Uti emphasize 31st the crowd to 31st December to January 1 month. Yeah. To January ending. February. It didn't get your cabinet. 2 months. Oh, what is happening? Yes, we are sure that you can no because of education, they are very good worker now. Sir, they are very, very good worker now. This was see what they say, or see a what? Me do ya blah. Blah. Ayasamu. When again, the Quadano. What the color na dream pan TV. There. Omo nkwasi asemudi ya ana mo hwe kala na chiri kwa. Hana ne kwawunti ba kwa twa obekwa kwa hwe kala na ebi ni ho. Date crown kai na calendar. Ha? Hana ne kwawunti twa hwe kala na chiri ebi ni ho. Ne won we ye. Akwaya na wo so wonye no. Ena ayesasa na echesi u. Yes. Ayesasa. Ena echesi u. A man be so on so almost so kwanyem abehye nkrofo almost nya no kwafo ba ku say ni se ni nya kwane dia wo fo so dia hye no ni se ni nya dia se no kura yira ye ka babu ni nya bi wa am Proverbs chapter 12 verse number 19 Proverbs chapter 7 verse 4 to 8 okay Proverbs chapter 12 babu ni flow verse 19 o se dia no kura anu tim ho da o se no kura dia anu no kura no ti wa ye yes no kura ni tim ho Tetrama 240. Na tetrama 240. So ni panen. Sai ni pan wanya den. Wonche. Unyi ma meka kire. So nka no kore. Wanya wonche da. Yes. That tetrama den. Tetrama 240. Wonche. Dabi. Ni bibia mo wonche.
onua wotie me wadwe mra ho so wani mra ho so na ni wado mre na no kwagye da ka Jeremia mam yenko Jeremia chapter 7 wo de tie Bible verse number 4 tie Bible what say uwia no kan John chapter 8 verse 44 what say mumfa mo ntu atosam so onua emfa tro anya pillar na ntwere wate so obi bie mu no yenya di bo wa pɛ no anya ansa no so entro ane no krese propaganda no kra ene atrose atra ene no krese propaganda no yes obi wa wadane fabricator or fabricating obetimi atwanto de ahya ene obeko besusa you wedding for the same count amen shababu no mumfa mo ntu atosam so bible say me ne wo yemfe ye wo ntu atosam so say everybody fie ene a Christopher so de ena me jebi oh ene obi etie osika so kra no o jeska so no a wa tie osika so woni ne kasa kra wa wia wa de kra a woni ne kasa ogina oh my brother I don't see like I say I go forgive you. You run away, man. Oh, blow. I say I don't see like I say I go forgive you. I'm a very good. Oh, why? What did they worry you? Nobody pass here. It be you and nowhere I saw you here. So it be me take him. I don't say it be you take him, but what did they worry you? I say no see. Oh, what did they worry you? Come on to leg make us see. Hey bro, I go smash you. Why you go? If you say no be you, why you go smash me? Why you go smash me? So the thing will be me take him. Come on to leg make us see. Bro, wait. Like I see I go forgive you. I'm a very good Christian. Really? Where every Sunday, a whole Bible where I go for church. You have these people who are around here. Okay. Every Sunday, a whole Bible. So you know yeah, can't try. Oh, see, everybody is sorry fear. Me quite sorry. Everybody is sorry fear, Neo. Money will lie. Everybody is sorry fear. Now listen to Allah. That's where we are. That's where we are. You didn't trust us. Sorry, I called the door. Everybody is sorry fear. And I'm a Christian. And I'm a Christian. Become Masalachi. Me Islam. No didn't try. Hey. Nyango pa wankasu no. Yes. Mbe wa kwatu no. Yes. Ye be wa kwatu no. Kasa na me nko. What's na sebu ma kwan ni mu ni ye yo yi. Na sebu ma kwan ni mu ni ye fa sa tro kwan we so a. Sebu bu oni patri ni. Kaba bu ni. Na sebu bu oni pan ni yonku tem atentri ni. Wo dia wa check asam we ko. Semu nhye ohoho. Ko. Edwisia na kunafo so. Ko. Na mu nhye moje di bimgu. So ye twa ye di pa wu ko. Na mu ni anyame fufurachi. Ko. Emfa nyam ho bone a. Anya bi mu di nyam fufurachi na omo di yom ho bone se twantro se nyagopon. Na se mo anyo ye nu mu a. Hallelujah. Amen. Kwaso. Anu na memma motena aha. Ansa nyagopon se ye betra ne dem se atwe hu fi atro ho a. To aso verse 8. Verse 8 no. What is it? When you to atosem a. O se we ye Christo na do ho to atosem so. Enyama hwe so. Enyama hwe so a. Mo bobɔ kro no. O ti aso na bɔ kro no. Mo die wu. Mo ti aso na mo die. Na mo sa wade. Ati kanta hunu. Ti nkofo kunu no ma biti aso dem ni pefe. Akɔhye duhwam ama ba. Biti aso dem aso dem no otim na o. Aso dem no otim no a o. No obi agye obi kunu. Wo ye mo hyehyɛ mo. Obezi utro biti ansa na wagu wadi ewu. Asemu. Wadi obi ewu. Yes. Wuti aso de kro na mu je unyonko yere. Aje unyonko kunu. Muni aya mu hyehyɛ ba akokra. Na mu kasi na kopa hallelujah. Amen. Mu kasi wan ko school wan. Enti mu de mu nyansa ba biti no. Na wo so fo so to hwɛ. Awari tantan we ne mu di akire. Ai, nyabopon kasoro da. Na gidi fo mu di we achi bose. Mu di we achi bose. Mu abisi Toronto fo humem. Toronto kan 1 Corinthians chapter 5 na. 1 Corinthians chapter 5. Aja wa si dia ba dia. Verse number 1. Osi dia. Abrabo boni e dey wasam. Boni e dey di wasori mu asofo no. Mu di bodi ko su ehun na mu nka wasam. Ya be kase adwamamo mu. Ya be kase adwamamo mu. Adwamamo eni amana mu. Obi ye wiase ni wan kwa sori. Obi kwa sori. Yeah. Wo friend unbeliever. And so on twepna. Dabi. Woni ma nyame pon ni me ko so wiase nyina o. Obi ye unbeliever o suro boni na mo tia so na mudi. O suro pa. Yes. O so mo friend unbeliever. Who are friend unbeliever? Look at the way you dress. Look at the way you talk. Look at the places you move about. You call yourself a Christian. Kababa onam. She. Why na mo ho pa mo ho? Wait, what ya so na mo ho akwa mo ho? Mo wura ho. Mo wura ho. Am yenye di ya ade na mfiri. Am yenye nchake de we ntu ase. Ma hwa ma de we di nyemes. Awurade be kasa o. Yes. Awurade be dai. Hallelujah. Amen. Oba de me life. Amen. And we send him now so. Amen. Onye free atamfo sam. Wo de tie Bible. Wasi mo bobɔ kro no. Mo bobɔ kro no. Mo die wu. Na mo di dia wu. Asɛ wade. Na mo sa wade. Ati kantam hunu. Mo kantam hunu. Na mo yɛ makɔhye duhwam. Mo wi amakɔhye du hwam Ama kokwa. Baal. Ama
ama mo bosu wo fufuro a akosum nyam fufuro amuni onwachi ti aso dem bansre do yonko asere wa cha ade bansre da yonko sisi yes bia na yase den boyiri body of Samra. Amen. And the Bama Tiaso them. Ono a onyini yiri ni. Oba so nyini kuru ni. Amini mo baby hallelujah. Amen. Ni ku tu kwan. O tu kwan na pe. Ana ono aga ewura ba jo gina. Papa no pejai. No ichiro. Uobi. Won ma di opejai. Condom. Onyini kuru ni. No so nkwase asem adi ni je mama wenum. Misumi wonu. Wa supply ni go no. Ah, o se mama wonu misumi wonu wo ho. What did you watch na say? O ko abeyo. Omuni mama ho. Eh, do ma chare 55. Oba na manu ku 5. O so so dey. Na mani chiaba dey for je. O se na o pa chire sei. Wo wonu mo de wudi mu ne dey. O se wudi nu mu ko. Fi nu mu wo fie. Yes. Ah, agini for penny. Agini for penny o. Ni ku tu kwano wa mani ku condom num ko so gini ku ndo ni se ni o se hwe no ankoti amayame mi so mi wonu wo fie abade fa ngo Samra amen odum na hodim na oni padua na wo gigi nsipi hwehwe do krachiri kwa mi se no kure enya go pa wi afiri unchen so obaye no kwafo bo ho mpaye unye no kwafo bo ho mpaye wa bo brother fie bedu ni sa brother so hwe no krachiri kwa na wo sa brother aka was extra time no sa brother na ba ya trofo this is your time. Yes. So I'm going to crash it quite. Yes. Now the reversing you may be our send woman to bring Almighty living God, your woman life. Amen. On deliver our spirit. Amen. Soul. Amen. Or body. Amen. And free to be the answer. Amen. Because I am your baby. Amen. John chapter 8. John 8. Verse number 44. Verse 44. Mon dear. Moja ni free ni mo ne bronsam. O se yaja ye free ni mo dan. O ne bronsam. Yaja ni ye free ni mo dan. Moja mo free ni mo ne bronsam. Yaja ye free ni mo ni wo bronsam. Na moja mo free ni mo bronsam. Yo. Moja na kono dia na pese mo ya. Kono dia ni pese ya dan. Moya. Hallelujah. Amen. Yaja na kono dia very dangerous o. Yes. When my jack walk and was some. O bronsam. Yes. Adedina what jack kono dia pese wo ye kwae. Ono ye within 50 years. Bronsam ye within 50 years. Onjina no kura so. Bronsam nya no kura so. Efisa. Ono dia ni kura ni mu. Bronsam dia no kura nya dan. Eni ni mu. Eto bia wo kwaso na wo nka no kura bia no bronsam wo faase ne wo. Yes. Bronsam ne wo faase ene wo. Kwaso na wo nka no kura bronsam ne wo faase ene wo. So can't throw someone. Efisa bronsam no tran ne ji o. Efro no ni mu no aka. Efro no mu no aka. Efisa. Oya trofo na atweja. Trofo nyina dan. Eja. Na sa bronsam ya trofo nyina ejade a. Maami a wo twantre. Enya bronsam wo faase ne wo. No faase ne wo. Papa wo tia bi nya bronsam wo faase ne wo. Esa wo so nyina ndokura so. Wada ne otrofo. Bisu obi be ka ndokura no. Na no afom. Ono anu odiodios 8 bi na be ka ndokura ne yi. Oba dem na life. On you know spirit. When you so ntew. Bi be jejew. Ye akutia wo ne de oba kosayem. Woni ma me catch your plane. And you be na utwa mu ntro so. Media essence am kind of credit. Kakao trim. Yes, na say essence what kind of credit. Money mini. Nipa nyini ni. No kind of credit Ghana form power some da. Unya sponsor da. Abba. I have so that throw the woman. Yan kan yanya se mum na. Atontonto to aye mum no. Ko hwe nipa dom agu onum. Sa so mo akogbo nyina ya trofo dom chesi asa no. Omo ye sakawa in mind. E dom come sakawa ni so abuom. Hallelujah. Bo onu fo kobu obi. Aye konfa ko wi konfa ko fa ye di bi be yawo. Onto onu so fo di bi ya no so di bi kwa ye dan. Obi. Na zane to te se Ghana sesi ya. Oba dem na life. Kababo na me ya John chapter 14. Ko verse number 6 no. Kwaso. Jesus sin say. Yesu ankasa be kasa. E Christopher. Ya sama ye takani. Yesu na kasa. O se dey. Yes, mini kwan. Not to say dey. Mini okwan. O se oni okwan no kure. Hallelujah. Amen. O se I am the way. Ni no kure. The truth. Any enkwan. Hallelujah. Amen. And the life. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Obi meja ni nchen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What's what being nyadan? Meja ni nchen. Tie na me nchecha asem no mamo. Chichem. Anu obi kwa sorry. Okay. Waji Yankopɔ adi. Waji Yesu adi. Wahunu we no. All right. But what is the truth? Sada wutia mi wodi ugidie no nyame so ma waso da wokɔ no ɛwa wahu we. But the truth na yirawo. At life no sanka. So when me yadwene hayi. I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. Nyama mi ensa we.
no majority na huwe no so obeji nyame adie obia na bodam for be kwa bodam so ma nyankopon no nam kwa yes the bible dey say wa hu we no but the truth ni nyankopon be so ne must be fast and life na dey aba nkwana ba wuni ma me ka kira ti so for wa hu we no but wonya no kwafo nti unsa nka nkwa no hallelujah amen church member wa hu we no but no kura won kanti no kura ni wo munti hallelujah nkwana Matthew say many are called but few are chosen when the reason why to use our word no when the reason why to use our word no abaka sam na kira wo esansa wa jinya kopadi na one fast sam no wa twokunkun no mu anya djuma he's talking about the commandment commandment musi agu mu fanya djuma tina ya kronfo no tina ya san no so what did just 10 commandment I dey 10 commandment nya to say nya dey mawia 10 commandment nya to say more than amakro no 10 commandment nya to say eniyewu 10 commandment nya to say nsawade 10 commandment nya to say diwaja no nani so musi wa gina gudi hallelujah and mu asamba no pon and mu hunu we no but the truth no ba bomo abomo so dia hallelujah nya dan kwada et sister wa de mra wo so wani mra wo so nani wa do mra nani nkwaje da wa de nya sharp bibi jijo what the bible no bible can say me a chawa ha yanko Psalm 15 verse 1 to 5 verse 1 to 5 we are not the quotation one in chama me okay what your friend saying 1 Peter okay chapter 4 verse 17 okay what's it your for nyankopon into madam tena ye koye ye be hwe onipa so kwa asore everybody it be for kwa asore check ho answer did you order access huni yes everybody hi na ba hwe won to madam tena hi na sa be ye bi se nyankopon kwahye Almighty God Yahweh hi na ba hwe won to madam hi no mna asore no ntina mu hi no me traba so dem emeti wasam hi no ba tra obe pakronkron so hi na nko tra be pakronkron so odi power nante pepepe nyankopon be yi wa no so odi power nante dai pepepe eno hia no ayefa na solid so dem de odi asantrene odi po di asantrene no hia no dem ho oni power kana kuma mu odi po bi o kana kuma mu no kwa no hia no dem ho de anfani techema eni de anfani techema eni se kro no hia no dem ho do anya ne nyankopone de onya no nyankopone no hia no aso dem ho oni pa omo ne nua ahohora odi pa mo ne nua po eno hia no aso dem ho hallelujah wo mo ko hia mo aso dem ana wo why don't immigration ana kwasha ho ya dia ba bi bo utima kun abadi fani sankan wo ko fo hia mo dem ho won ye ju so hia sankan fo no dem ho ana ko fo we ma chi ko fo ebre so awurawuram adoji immigration akofrafram anu sana te de so si fam no be bu atanya ba ko start o hifa asori dem ba ko start 105 no 105 no ye me to aso kwaso wo se aso dey onu ara nani so onya hallelujah amen nyankopon so ti wonu hwe dem ha onu ara onyankopon obune onipa huhu animtia obunipa hallelujah amen na se keradi na ya won kwofo bi won mu a omo ya kristofo omo bunipa ni bi ahohora omo ti aso dem di discrimination adan aba and I saw no ya de ya igbefu enti empe aya nya igbe presby ya every so de obi akobi ya de sa and I'm fanti kremo wano so nyankopon no ba adan kremo kremo so fanti bam na ya santi kremo ya fanti kremo kremo ya igbe presby ya igbe roman awadi mi akuma o ba kwa so bi ne ni atim fanti fokuo wo asori kwa ni mo ni atim fanti fokuo ni atia santa chim fokuo wo asori nim ai mu wi bibi yo yes eto mo kasam say pacho fanti fo ni atwa wa mo achim fo mo nko this side asori mu bu mu ho ani mtia omo musuo nyankopon no na bible so omo musuo nyankopon no omo di omani hallelujah amen kebabu num omo musuo nyankopon kwaso omo di omani kwaso verse number 5 no kwaso so di paro sa wo ni power te sa no on fani sika e ma hurufam hallelujah amen o kristo ni papa no on fani sika nkoto aso dem on ko gina church member so di sika be dey baba besi agi hundan insi kristo ni ti aso dem ko bi hia besi an nche no ko no ko aso pa no wasi ho ama abbo hudua ani fa body nche amen do odi power ye ni mu no oni power ti aso dem yes oh him da
onipa o twe no fi sa nyama we onye sa nyama we wo tie nyame ma wo hihim da na obi a wote nyame no bufa sa nhye we so wo be hihim wo be hihim to so be friends wa so dem na ho na okwa asese won na timu no a omde no kwati aso dem no aka cho se mo nkwa no kwafo mo mese na mo nkoda hihim yenhwe 1 Peter 4:17 verse 17 oso den atemu ehunu fiti atemu ehunu dan efiti ase atemu ehunu fiti ase ebrenedu osi brenedu se atemu firi ase ya ko Psalm 10 verse 16 ko ebrenedu osi brenedu se atemu no firi ase se atemu no firi ase Yankopon fie ko Psalm 101 verse 6 to 8 ko na se firi enso kanea na efiri enso kanea ebewie wona wontie Yankopon asampa na sen Yankopon fie okwa wi anokafo no obebo na wafre na wayi ni die wom obebo na wafre na wayi ni die sister to beto a wo de wa check ho wo de wan kasa check ho asase ho aduma wo mudi no kra aduma wo mudi no kra dabi atonya nsa na de te aduma no ebe on kan no kra ba ko sei efia wotim kan no kra bi abo wa wa die bukwa wa feli no kra wo de aduma mpa no kra pa baba wa efie so hallelujah amen wa wa die bukwa so kan no kra adi no kra ma wo makra nyi wuni wa wo mampo anye da anyi wuni o ba wanya 5 years dada no dada no o ba kura hu o ba kura sound heaven o ba no kura sound ka ba bu na menko wasi na se eye din se na ba bu se o wura so dem na se din se wo ba ji oni patri ni ya o ba ji ye fo bi e fo ni patri ni obi o tia so dem mu a o tusu no so wo ni patri ni no e ba di se ye ba ji se ni pa no a ehina de on feri Onyankopon ehina wa wo feri Nyankopon eni odi bon ye fo no obi a wo ji wa nim se o be di boda wo ni nyame ahade aso be gina aha hina be gina hina wo be gina nani wa do mro nani nkwaje Psalm 101 verses number 1 to 6 Psalm 101 ko verses wo de 6 to 8 ko okay many wa asase so anokwafo Onyankopon nani wa asase so dan anokwafo we are not Leviticus chapter 19 verse 35 okay was Onyankopon so wote so no many wa asase so anokwafo so enyo obi na hwe no dabi nani di wonom ye asase so dan anokwafo achi so mo mna metena me ho so mo no ato nsa from so mo bra betra wono na awawura de ye onam paye kwan so onipa o se wo be nante paye kwan so onipa na me so me onipa Nyankopon se ye dan braba so me braba ye dan beso me braba ye dan beso me na woni pe fo ye trofo kwatra so dem nisa ha azori kanyi ei a 20 akwaji post se so for near true 20 wow wa ma post se be trans na di na chi ti so for bi wa tu se won twa no nyina ya za yes the committee azan committee yes dom se Nyankopon djuma rofra hey wadi fani senka amen omo ni senka amen hwe de babu ka o ya onam ne paye kwan so so onipa na me so me sai nipa Nyankopon so ato din etu wo si mo asaka wa dua ditum se masesa te de fre adwendan sachira ti wa sachira dia eni na okwa kwaye no kura won djuma yeah obi a twan kontompo no bia no a sankofo na ekọ no omo sankotwan kontompo bio obi a twan kontompo no bia wo twan kontompo so onipa na ntena me de sai nipa on tena na so dem dia okeka atoro sam do no ti aso dem mo okeka atoro sam onjina manim wo nyina na Nyankopon nim da da no pa meti twa asase so abone afo nyina obato bu se wona edi ntro nyina obekom 1 na amumuyafo nyina so na wona ti aso ne mu di amumuya sam no meyu mafiri manim obeyu mafiri nanim awrade no wose ye wotumfo Nyankopon na akasa no yes odofo na ne wado mbrawo Amen. na no nkwaje dawo Amen. me no kasa fa no kura ho yes the important of truth yes hu hia ehia papa ehia obitie adwumam oye director okay onye no kwafo eto person ne waka onu di no kura dey ema no wo de tie sa logic hey asemu who director onye no kwafo wo pesa wo waka dey onu di no kura dey ema that's why I'm in that wo na onye no kwafo wo si jana ni no kura ma Jaba wunye nukofo. Osi meti ni nukra ma. Onse ni so ba. enye yesa obetu ichobo ja Met, we aza wunye nukofo. O, wosi wo yiri nyadan. Oni nukra ma. oh Onse
wiase ne kon Proverbs 29 to ka Proverbs 29 verse number 12 openia otie atrosam openia wotie dan atrosam openia wotie dan atrosam otie atrosam na somfo nyina ya bone afo na somfo ka no nyina ne cabinet nyina ya dan etu ko dan cabinet no ko dan ya hwe obi otwantro ono paw wa man ntro die na ya dan akoso ya no ede body and fan of Amen. Ofa no krem Amen. Body and fan no krem Amen. And why diama? And why diama? O body and my life. Amen. No man no kresusu. Amen. Yet fan som no. Ye na no kwafo. No kwane bebe me abebo me atenefo. O body and my life. Kasana me nko. Leviticus chapter we dem hwe egediem 19 verse 35. Ko Mun twa temo mun konto. Onye ko say adetom sister when went tam konto po why? Adisusuo When went tam konto. ade carrier. Hallelujah. Amen. Na se kamizi adi. Amen. Oba de man tiase am. Amen. Oba de mi akomam. Amen. Na ngo sam na wo so. Amen. Na ni mutie na wo so. Amen. Odofa wo tie mi. Yes. Say ye be ye twa ne ma so. Be de twa ne ma so. Yes. Yeah, am say bibi yes 80% ye twa so kakra ti say ye preaching na me twa so na me mfre me ma afre from them fast. Yes. Amen. Amen. Nti patcho kan quotation ma me ne hwe kai some way Isaiah 59 ma me. Was it yen kai ma me adisusu nyanko. Was adisusuo? Wa ususu dan. Ususu ade. Ususu ade. Mo hwade ade carrier ni adishem. Wa wo sha ade. Mani nyansane ate. Sister, ade na wo ton no. Eni. Make chance na ade sha ade. Wow. Milo chance. Dey why ni tu ye. Hey. Ne tu na wa ba kom eye. Asore panyi. Dickness. Hey. You dey ti domini o. Chance na ode sha gali no. No dey sha nchen no. No dey sha blow no. Okay. Anyem no. Ah. Ne tu no kwa di aba kom kwa di sha gali mo obidi. yes Hey. Ya aba kom. Ana chance na anyem. Me a practical preacher. Yes. Chance na wanyem no. oh Pon wa sana paso en kwafo a. Sabra wo hwe mi. Fra oba ya magi. Yes. Non ko famra. Ebo na mudi ball no to no. Mo amubo. yes Fa bom finfin. Yes. Na pon no. Yes. Yani DNC. Ebi mu susu ahye da twa konko no so. Asemu. eno mo abobo na no No foforo abobo na no foforo. Ukwa abeka so lomka. Wasi mu twa tabo mu kontompo. Mu mani nyansane ate. Wa wo sha ade ma obi. Shane tema no. Abramoti. Abramu konko na odi sha ade no. Wanyem no to. Wanyem konko no to. Susu tuati na munkura. Wona ade sha ade ma obi a shane fu to ama no. Shane fu to ama no on which wanya fu bottle. No ntwa bottle fu one sika nyede e ma wo. Mame, oh baby, I will look ready any nyajma. Uko je drum wa no yabe. That's what for. But just saw the new from me kontuma. Abodu kupampe. Kron. Double kron. Merazi. Yakubo fans name sankam. amen Anyim konkon. Hey. Anyim konko we. Osofo wa we tuasa die we nyame nsuma se ko ton bibi. Debi. Wa sheda akopem konko nyama bi na ade lebo ayi den. Afa na ade sika afa mo. Hey, mumye hwe bibi yo. Ti nyame suma na anie. Debi. Nyankopon ne suma na ani. Debi. Utu no kredi ani fa na ade ko. On baby a wo de no ko na kopem. On so ye no wo ye trofo. yes Eno obi wo be ko filling station. Na pension bottom. Hey. Na be pa soro. Wow. Pepa I want to sort of say Filling station. filling station ode yeden or the yeden ti oti wo nyina no wa ko joso scale do machine no ye dibu petrol no ajoso machine Wow. ana nim jimodi Baby. ajoso le sa no ntu beto 5 gallon no amake pepa no so one uwa bi oso ye krachi ni ama onye krachi bi a o Okay. penny crown no amake one to boom from 1 gallon to boom 4 gallons so busu ama no amake one and like about also per 10 gallons no amake 1 2 yes obo from 2 gallons no abu 8 gallons busu ama obi dum odete filling station Hey. enti dum ye no abodo ife no obe wine machine obi machine achi ife obi achira se ne be na auditors bar ya nchiri nti no akon wine abade normal position that Wow. enti wo no filling station you and the ondi usika ye but eye den Bias no. ana audio musika etu ubebun no kwa forward dwuma say Joe be ye dwuma 10 years on wia oda Joe ya bias ni sika nkwa
The friend of a trust car do a buying Okay. or the working cars. So on 35 cars. 35 cars no so. Or you will be 2 gallons, or you will be 3 gallons, or you will be 1 gallon. It was marking 1. Friend of a checking 1. It won't grab filling station man when you say we say about when you say 1 what it is or check it. No one you 55 gallons. Or bet 55 gallons can I then Every second. I don't know dia. Or the deal machine. And you buy a sika. Bias no, umusika no. Or bet the filling station. Why no call former filling station manager? But they do want the filling station. Cause just saw them one. Ni jija be ja. What tons I can see? That's why I'm in. Man, no TV no. There be. Sister, what did it? Yes. Now you no call for. Yes. No, so be a boniaye. Uka boniaye wasam. Okay. Before you talk about boniaye, check you with nipedia. Because as no be a boniaye ma won. Now so you hypocrite. Yes. Oh, okay. Telling you. Yes. Oh, right. Obi o hypocrite be obi on ni ba nanti bia no. Obuni pan so ye boniaye. Because hypocrite no hallelujah. Nya atumi pa no. De biara obi free ni nkyɛn a obi ni nante no mutam tete a obuni pa so ye boniaye. But ni wi free ni nya atumi ya no. Before we bunkunta no obi nya atwom. Yes. We are one yatom. Nanti tita. Ow. Wow. So preaching now can't now. Okay, hypocrite was some there. I want to come and preach about hypocrite. Now, but before. About the way I'm about. Amen. I'm anti Asemla. Amen. I'm finding what Samla also. Amen. Then you tell me when you can. Amen. Jack, who ya papa. Who ya hypocrite? And now you pakono oye bonya yampa. But all you hypocrite party when now create bonya in your life. Because send pakono utumi to be bonya yama. Wow. Because obi bia friend so bonya no. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Not just obi yina to so be adi. Ya obi o bonya ni pankasa obi o na utakila bonya. Yeah. Na mo nya atumi ni panu na many panu better than dai bonya ni. Otumfo nya upam na life. Amen. Onu kure sa. Yes. We are very wicked. Yes. Everybody my life. Amen. And omo wani so ntaw. Amen. What dey tie Bible? Bible dey kasa cha was say ntwam kontompo. Yes. Maybe bi amfa ne kwan so tee. Yes. I am very dangerous. The claim. Man amfa ne kwan so. Wa man amfa ne kwan so a. Onyame ni wo bi ka. Yes. Ya the Bible ka. Bible ka sam ya cha quotation way. Kan ma me yanko John chapter 18 verse 33. John chapter 18. John 18:33. Verse 33. We are not Isaiah chapter 59 verse 13. Okay. Etifia Samano. John 18:33. What Tifia Samano? I said yan. Pilato asembisa. Pilato ko bisa Yesu asem. Ena Pilato say amana dia ben. Pilato te ko dem ye dia agye kwa me se ya bra ne so omu na tan. Ena ofra Yesu say. Ada Pilato fra Yesu ka kire ne se. Woni da fo hina. Woni di da fo hina na. Yesu was say. Yesu ka kire Pilato se. Everywhere we team na. Every wutim na wo ka kire me. Ana say ene pe. Ana obi na bo ma nyeti na wo ka kire me. Pilato say. Pilato ka kire agye kwa me se ya se. Na mimi ye ida ni. Na mimi ye Israel ni na ma wuni pa kwa ye. Aye wa o man fo. Aye wa o ma mu fo. Eni asofo panifo. Eni asofo panifo. Ena omudu wa bra me. Ena omudu wa bra me. Bibusawo. Na bibisawo. Eden na wayo. Wo Yesu dia no ayo Pilato le bisa Yesu kwa she no. Yes. Kwa so e. Ena Yesu was say. And Yesu ka kire Pilato se. Mahini every we Mr. Pilato, who take konya so ha tu fu so ye chef. Me ma yin free o ka konya me tesu ka ba se kokro. Se mahini every we asia. Na so no agin kwa Yesu se na hin free asase so a. Anka masonfo be ko. Anka na so mfo anka so je se ke be wura ahimfie onu. Ye fa ma shey da fo sa. Na ke fa di me show no nsa. Yesu mahini every na na hin free asase so. Ena Pilato say. Ena Pilato bi sa ya agin kwa me se ya se. Na wo ya hini na. Na wo bi sa ya wo pese wo che so yo hini ana. Ena Yesu was say. Ena Yesu ka che Pilato se. Aya wo na wo ka che. Aya wo na wo se me yo hini. Me die. Ye nti no wo. Ye nti ya wo me. Ena mi ba wiase. Ena mi ba wiase. Se. Me ba be di ne kura no wadanse. Me di no kura no wadanse. Obi bi ofri no kura no. Obi bi ofri no kura no. Otia me ne. Wati ono agin kwa Yesu ni. Ena Pilato say. Ena Pilato ka che ne se. Na di nkwa na kura. Di nkwa no kura hini mua onim no kura. Dabi. President mua onim no kura. Dabi. Minister mua onim no kura. Dabi. Asami mua onim no kura. Dabi. MP mua onim no kura. Dabi. Osofo ni so onim no kura. Dabi. Ai, prophet oso onim no kura. Dabi. Asami panyi so onim no kura. Dabi. Ena hibo na wiase yakoi. Wa hini mua te konya so. Oso onim no kura. Dabi. Na so yo hini te konya so. Na onim no kura. Esa se usi ba untu tantan. Bechato. Betuntoni ina. Ano mutimi ton sa no masi omachi. Na de wa ton nya no asa twa no sa ya den. Ton. Tuji gaba. Na yo so mpacho nya we ye nim se
who now did this end? Your boy. Oh, Your boy. Nana Mahami. Yeah. Nana Mahami. 2015. Okay, 2015. Besra. Eba ma from. Nana who from him? Eba ma from. Ka kuma to yam. Maybe as I see this. What's na langan for jeja? Masa jaja or some ma from. So ba ma for jai. We have me to alas na we. Omo Ka de be si wa ha no. Na oh cool munya botre. Kese na so be ma me foforo him. Na foforo eba ma foforo asie na chi ho. Asie na chi. Ni akotwa asie. Asie na chi. Oh he de we ni. We na fitru. Tons asina no asie che se twitwa ton. Wo twitwa ton na so okwohye o anam na okotwa nsuom ba bia dai. Ama. Kotwa nsuom ba bia ama. Ohini mu aba abuso onya dai. Wonim nokura. Wonim nokura. Hallelujah. Amen. What sama mabo? Yes. Oba dem na life. And now bompa say urade boam na me nokofo. Me hia no krom life. Ka babu ne kwaze ya. Isaiah chapter 59. Oh. Verse 13. What's it? Was ya to urade mra. And Christopher to urade mra. E twani nkonto. And you to oba di nkopon konto. Ya pa nyankopon achi. And no ran so dem ya pa nyame ato nchen. Ya kasan hye so ni and ya kasan hye so ni fom so ya urade. Yesu atu samu akoma yi de. Oba bompa why are there? Very good. Why are there? What's so bumpire? Very good. We not criticizing. We are no for. And I ask her. Kababu no. Yesu atu samu and you atu samu saw them. Eyinadi. Near you that saw them. Ya dia temo asan ye chiri. On your chon. So first why they on your chon. Hey, case 3. Mami no jan tunu. I said that ya boy no one can start expose what we yom we diba. O we yom secret na di. O one kasa confusion si omu. O one kasa expose what mo. Yes. No be TV no hwe TV this us and so for wa bimpa and then the one be na hwe and the kotigali o Yes. Ono so abin And there. ye nyam ni aso no wa bin but what not some na feeding the ma Yes. what not some na head e feeding the ma na the ma so be bin why fancy be bia wo kan na kan John chapter 8 verses number 31 John chapter 8. na go put na some na feeding the ma na the ma be bin when the bible na we no kan to de so Okay. what's been kasa Ye tell AGYESEM. I said yo What Jesus you da for I said yes to you da for that day Omo tie die. Omo tie die ni say Samu trema samu. Trena sem Mo be mesia for ya sia for na mpa Mo be huru nokura. na asem na abetem na be mo hu nokura no Ne kwan me ma de na she. nokura ba yo dan Adehye. nokura ba yo dan Adehye. this is how I Nyankopon laugh here then Adehye. the word of God never ba bu na the word of God na then am why this year mo tremi mu na mo trema sem mu asem ni ba dan nyama ben ya ben Debbie. and then is just that ben one twese I know there. Ani. body am life Amen. omo ni so ntewu Amen. na wo samedi hin wo so Amen. hin annam se say bomba ye se no kra fe kan quotation ye nko Was what the atemu asan echi ko. asa ye kan wo say na asofo de atemu asa echi ko Amate ni akogina chi. amate nya kwaje chichi Na no crush wo. and no crash ase wo dan no crash ase wo dom The entry to me we member. no kan a friend say Proverbs chapter 29 Okay. verse 12 o say dey The entry to me member. and no get trinity mem Na no kura wa ye ade ho na. the patcho katwiri yo Na no kura ye ade ho na. and na Ghana mem wa no kra ewiase no kra de ade ho den ho na Na de otwini ho fi bone ho. we waji so betwe ofi bone wa kan kra wo aduma bi mu a ye yi wadi Yes. obi ampe wasam ono kra ka waduma mu nti wo de ko bi na ye waji so be ka no kroko no mu a de bie bebu nipa bone wasam bakwa ye nwene wo ye hwehwem ni ye di ka sell ono kra nti ye di ka sell ye di ka sell ti before be betu asam ase no mo say say no kra na wo kira so na otu na mo say ya sa bene ni bi pa be bra fa wa ye den aye bone I am bonny. wadi mi akomam Amen. na ngo sam na wo so Amen. na nim tiam na wo so Amen. ohun mabo Amen. kan progress nyanko Proverbs 29. koso 29:12 What's it? osu wia no Oh, aka penny I would tear through some. o wia no aka a friend say Leviticus chapter 19 verse 11 Okay. ko Oh, penny I would tear through some. opanya o tiatro sam Now, so for na yaponiafo. na so fo nya dani aboniafo Yes. so fo nya dani aboniafo Yes. o wia no aka quotation am yanko Okay. Leviticus chapter 19 Leviticus chapter o 19. wia no aka Proverbs chapter 20:14 Okay. ko 19 verse 11 no. Koso. Was mo mokro no. hwe no am okro sister brother ko Mo ni kusum. mo hwe ne ani kusum esumase Yes. ema wonya no kwafo wakotu nsuman wonya no kwafo de watu na ode asie nipa no ema wonya no kwafo ko
na obiara ntwane yonku kontompo obiara no ntwane yonku so kontompo mon ka me de huntam na atro kontompo nyankopɔ sɛ enkantam watrom obla wonim sɛ ade a wokanya no korɛ wo sɛ me ka me senan ha bi akɔka wo papa nai tini be papa tini be tu papa no obi tinkra wa dɔde papa ni padua ni nyina manasi last ko dɔde papa so na me kam papa ti na me kam papa nsa me dɔ me senan ni papa ti village ana mani huma no ni ba ne tinkan ko ba wa dɔde padua ni nyina manasi ɔde papa kantam sa ana yam no ma obi so maami awu no so de maami awu so de bia be kantam bia ye hwe maami wa asama ana me kam maami awu no me kam maami adaka mon ka me de huntam atro ki kantam hunu bia o na wa wura Nyankopɔn de hu ba de sa pe kontu me do nyame he howzani Islam yang ki kantam ro fo mo akakra be wallahi now listen Allah talai wallahi not the sakafam me do nyame me do nyame me ni hobi me do nyame he masa ade a wo kesusu ye ntro asemo tango se sia tango se me do nyame me ni hobi ya now listen Allah wallahi bandoki ba eswafa wa wiampa wo twantro nyame dirim kasa na me kwa wasi dia hwe na wa wura Nyankopɔn de hu wa twantro fan kanta wo nyame dirim me ni awurade mu wa Nyankopɔn ni boss woni ye Nyankopɔn yes ti twa wo ye ne feri ti twantro yes wo papa ko di koya zan na ye chiwachi wo fa wo chaw wo pa company a wo papa company ni dai papa mo let head na fa ko toilet fa ko ji bibi se company chiwa anya ntro no wa twantro ni yadi na poti ti twantro kese Proverbs 20 ka Proverbs 20 wo ko dom amani huru me so du dom wo du market wo ko so kan wo ko so ko spare parts na wo du na wo so bi just stop ya nim na bi sajia boss no ka cha say twameba dinachi yes kura dinachi yes kujano wo ko to ade bi o no ko chan no ka cha say nye wanka onya body say nye wanka jato wo de dwane obeku enye wanka no obeplau die chia so papa ene eno ma wutimi gibi bi atum enye wanka no e ma wutimi bi atum enye wanka no oku wo braw me na me ka kire ena zanti ni pa obi ti on twafos ni baby akotre kakantamanto ana do on twafos no ono tene nchen na oba yabens unya yi atade we apel so ma apel basa we dey like pao na fines by bona mo bonde anu odi mami o me ne be kasa ma na we dey shama me o say dey shama me me ne be kasa me plan me o ba mi dey me pe no o say comic because me see we dey say we yo I fit to dey mo hwehwe bon mami oh we dey mami ni madam nan kasa mami ni madam try me see we dey me ne be kasa ma sa I na so be ma isia mami si mama 5 cities we masa dey na be so chire o na dey first na shi first we dey you're 30 Ghana why 30 Ghana la enye boutique ade na meto when boutique for na no me yi oh ja 30 dia den no me yi masa kasa yi na me meko be meko bako kasa yi o ore ko be kwa ore ma me fra madam ma me ni madam ni kasa woni ni kasa sai me na me wa de na ba se o kire no 30 dia no odi ba to ka hwe ma me na le we ayi na beti be yo ore me more 15 masa ore 25 na fa me more 15 25 ore 25 ore suppose me the man why me the man ma catch ore okay mati tam no da shiro ba no da man so those 15 why mati obi su ti wono e ko ma di ni nti ono no na tere ne apate atade in koble enkon abu bi ado wele ni ma cha kwa ni to uti satade utwata ni se tu sa chew no atati twitwim oh we shama me abeko oh e shama me o me si abeko asemo sa ya ko so kata wa dororo abeko wati ba to dem twen na ka chira abeko one time hey anza hello bra ba di shawai okay odi wura uti ape na ba kwa so no mo twitwe gbe won se kim na du ko to bi
As I was say, Ako. Oh, I'm back. I do even. Oh, Adam, go to you. Very good. Even fast. I want to trim I do go to you. Yeah, fast. No, I rap not that share of my back. And one. Nobody feel better than that. If I show your stomach. Then I own your side. Verse 20. Verse 14. And no ura marketer. And yet, don't come with your man. Mammy, I me don't know 70. And yet, there goes with your man. I didn't talk for you. I didn't talk for you, someone. Nice. Oh, I know. I would have the Casano. Yes. Say, Yano. When you told you to finish, I didn't know saying Yana the man. What I know. What I know now. No, what catching you was a tally. What do you know? I didn't know. I said, we told 50 gram in your own pass. 50. I don't know. Some people 100. No, I don't know 70. And I'm saying, yeah. So I don't know what I'm from. Of the 17. 17, imagine. Wow. And then, dear court, what do Madame 70? sounded to force it. Who just I would know what I don't know. blah, blah, blah. Magic. I didn't know. No, I just 70. We don't know quite not Sunday one. So I said, and I'm yes, sir. Was off on Kawage out. Until that. So from Kawage out. And I'm from what in now from no coffee. I did a pilot to be said, I didn't know. Wow. And I'm no kind of cry. What's the importance of truth about your life? Just me why. Now go back and John 17:17. Yes, we let our Troy. As soon as we to our young as what kind. Best 17. What's he? No correct. Yes, we bump on us already. So for me, you will jump. And you see, on one back, what's so much. One a bed yedding in a misrom, you're winning a day. No correct. You're winning a no coffee. Shababu Mammy, Pacho, Shababu, Shababu, you're winning a cool tea match. I see you're winning a cronk, mammy. I want to cram. I want no cram. If it's a what's some year, no cram. If it's a what's some year, then no cram. Yes, some Papa Obama swap for no Obama yet, chili for your baby. That topic can enjoy no more. Crystal Bompire, man. Crystal Bompire, man. A year 71. 17 says so. Or Bompire, man, is here for the 17 America and the Pabon some no. Pabon some near by. Yawina, or 2 for Yanko, me the first as swap when chain. It's a woman in our cronk. I want to cram. I want to cram. If you say, what's some year, what's some of the mammy and crack? Said your swimmy, said you won't swim, yes, and I miss one with your summoning small, yes. Young in our cronk, and mammy, and more no 2 for Yanko. No, when you're cronk, no cram, no cram, no cram, whoa. Oh, when you're no cram. As you for the Peter, I'll cover the details, so I know coffee. John, I'll cover the details, so I know coffee. Yes. And the way that it go. Now you go and Zaza. That's not you, Peter. No, you, Peter Zaza. Some people think so for dinner about you to one hour and the class why it's in you. And you Subayo. Mary Zaza, Mary Jamanvo. Ababa Mary Amon no bottom. Hey, sister, be careful. Bombay a ready and Pakamekakra. Men son of Quafo when him. On the podcast, I some no can I didn't want. Okay, James chapter 1, verse 18. Ukianwa can Psalm 52, verses number 2. James chapter 1, verse 18. Yet about the I say young Casa, I say young Casa. Was it? On one person. On one and that Quasso. On one person. Quasso. I know then no question. I will yen. What? Say yen now, what the enemy at the KB. Yes, Christo, Yabuponam so. I didn't nip it toyen. Yes. See and see a mechanic. Yes. Now, then why you say, or so one peso. I know them no cross. I know them no cross Samson. I will yen. I know the other day. I will yen. Be a no crown woe. Winnie. And I know crown now. And now we know for. Obadi my life. Amen. When it's until. Amen. Our life. Amen. When it's until. Amen. Shall the Bible in the cow? Or to us what nam no cross with 2 kinds Psalms now, young. Psalm 25. Koso. Verse number 5. Koso. Yenti radia say. What's the share? What's standing po? What's standing po? Sorry. Yeah, Bible man bacho muti amachi mo. Psalm 25. Psalm 52 verses number 2. Okay. Psalm 52 verses number 2. Psalm 52. Koso.
verse number 2. Kwaso. What's it? Kwaso you are not can Proverbs chapter 30 verse 6 na femi kon commercial break him. Yes. Ko. In kontomponi. Was in kontomponi. Ne touch ma adwiri imusubo ho. Ne touch ma dwere dan. Imusubo ho. Musuba ho. Eti say you wanya ano ye tata. Obi ntu otwa no. It says apaso edi twetweti. Sa na no ye tare. Entu no. Just otwa as a poem. Or reciting a poem. Yes. A very serious. Yes. To get John chapter 4 verse 24. John chapter 4. Go. Verse number 24. What's it there? You talk about the Nyankopon asem. The assembly Nyankopon kan. What's on Nyankopon ye honhom. Was it obi biara wo ye gidi ni bia ti apostle AGYEMANG. O Nyankopon ye som no ye honhom. Na one was sorry no. Ye ye si e be som no. Ese se was sorry no. Ese ye sorry no. Ene no kuram. O Nyankopon o ye honhom. Na wana was sorry no. Ese se was sorry no. Wo hunu no parimo. O Nyankopon o ye honhom. Na wana was sorry no. Ese se was sorry no. Wo hunu parimo. O Nyankopon o ye honhom. Na wana was sorry no. Sister check ho. Ese se was sorry no. Wo hunu parimo. O Nyankopon o ye honhom. Na wana was sorry no. Ese se was sorry no. Wo hunu parimo. And no before say, yeah, sorry, wo hunu no kwanu and the tons akoka. Sa na ye bi madwene. Sa na ye bi madwene. No ya trofo. Wo nim spirit aba mu no. Yes. Cause em tra wo a wo twan from da. Nyankopon. Yes. Ati wonu a kan ko. Oso ye na wona sorry na so sorry wo hunu aso ye adwuma fa so. Yes. But you have life. Amen. Na ni so tie. Amen when you so. Amen. When you so ntaw. Bibi ti chew. Yes. Bibi chu akoham. Yes. And that asori mpanyin fa kese bi companies. E di church abro. E di workers abro. Who can James Mamedi amko? James chapter 5. Di asori mpanyin. Ko. Verse number 1. Edifia sabano. Ko. We are see adifo ewiye. We are see adifo ewiye. Na adifo. Can Psalm 4 verse 43 ni anko. Psalm 43 verse 3. Can odi ni anko wi. Okay. Na afa mu adifo e. Afa mu adifo am won so. Mo mani hu ereba muso. Amani hu bi ba muso. Os council fan support nya. Muso na mo bana. Mo na bo nso de po. Mo na bo workers po. And obi kwaso de ya bo for their friend chairman. Untwa workers ka yie. Ni afro chairman na betra na yi ska kese e de boa. Asori ya pagya banche no wato. 4,000 no wato. O jana ma kan 1 billion ya ma church. Very good. Abo church no. Why are you? But Nyankopon to should be say workers who job kan. Who job workers kan? Mama ni hu aba na nka ni papa mu a. Asori yi ba tu no say anka betimi abo 1 billion but na last week na me two workers na ka tuam. E ko inti mama mo 200. Nyankopon ni pepe say wo so ma obi wo ka na obi so kwa so na oba bi o. Ono so kwa kwaboa nyame adwuma oba bi. What you say? Wo tua wa kaka. Fia na what kwagye mo nyam wo ba bi wo ka se nyankofo sika na ade ye show no enkofo sika tie babo mama ni hu aba mo so mama ni hu bi ba mo so na mo me obi obeka sa chem sa preacher mi bi bobo so a and apostle ye say dey wo nya sponsor da o me nya no kwafo wo ye sika fo a o mo so nyame na me nya obi so nyame a de me kan obeti ase a masa mo nya de mo kika no o Kababu mi yakwa mama ni hu aba mo so ti amani hu bi ba mo so na mo bana ba mo se mo nsu wa wo ye sika ni usu kwa sare ei ana we ka wuntia ka ye kababu no ma hunya de na pro mo pa na pro ba pro la show na enyenyebu awise oh how be ba mo so kababu no enye awise atade ko fo ma weka kababu kan mo details awi na achi sika de baw ya de baako ya de baw sika na de odare ya de kababu no ni ya ba wi na achi adedia na achi de bedi mo dance ye da asemi ba ko ebedi mo na mo se ja na ebedi mo dance se ja verse 4 say asemi ni adwumayefo
yɛfoɔ no a omututu mu mfo mu nnuane yɛkɔkɔ sɛ da yadeɛ bɛbɔ wo no afei wochi na wo shout for help no ɛfɛ na bɛka kyerɛ sɛ wadwuma yɛfoɔ a wo ne ɔmo yɛ adwuma no a ɔmakatua mu de sisie ɔma katua no mu de nsisie yɛ dɛn asisi wɔn ɛtia ma fɛ bɛwurade ɛna ɛtie ma frɛ awurade nti na ɔde ɔhaw ne yɛ dɛn ɛba wo so nti meka wei kyerɛ maka bɔne akyerɛ wo meka wei kyerɛ maka bɔne akyerɛ wo ɔbɔdeɛ mfa ne sa nka ka wobɛsɔ masene na bɛsɔ mu ne yɛnkeka no kora no mfa nkɔ yɛntɔn spread the word of God body of the count. I'm able for the Kawacha me new watam. The Kawacha me new watam. The Kawacha me Biawani. The Mawani Yanko Potama Basum. What's what you have it back? A young mouse, and then me too full. Of what you me too full. Into Sabre, Papa Sopa Maso. Yes, my word, a year. One Kamian Sraba Kamias one day. Then one do that. Body of my life. Oh, Mount Yanko. Can Papa will be able. Yes. Psalm 43 verses number 3 no what's on Yankopon na wo han ene wo nukure emejame we are not Psalm 25 verse 5 yes what's it then ma wo han ma wo tie bibia wo pa abonye awurade ma wo han ene wo nukure emejame na emfa min ko bipo kronkron no so ma wo han no nukure emejame awurade mi hia wo han ene wo nukure yes sabre awurade twedia po Elohim ya wo ma hia wo han ene wo nukure o ma bla bom obi wa papa wa tutu ne niam yie but no kra no eto siri kakra yesra wo boa ye ma wo han no ana no kra mna your life ni amen o ma ebo sampa ye yes kan yanko wasna na ma komi nyanko kwa for bi ni tia ho waka che se wadi boa na mentimi nya no kwa for me bo for bi tia na me dia hurusie ne anigye na onya no kra na obetimi dia hurusie akomi nyanko pon che anigye aba wo nyanko pon che na me di sanko ma da wase fe wo di sanko da wadi se wadi da ge me hwehwe no se na ka be pese be no kwafo na wa ma na me frase ma ne enema bia na me di mu for me frase toto na so wie mu hallelujah Psalm 25 Psalm 25 verse 5 pa boto so mienu nie me nyankopon se wadi me nyankopon ma me nante wo no kra ma me nante dai wo no kra mu bompa ya wi e wadi ma me nante wo no kra mu na chira me fra no ka chira no so papa chira me efisa oni me nkwagye nyankopon onu nkuto ne nkwagye nyankopon wona mani da wo so da nyina nkuto ne ni da no so da nyina ewrade kai wo mabro ka chira se ewrade kai wo mabro hunu ene wadoye wo ho free no obade am life amen ye kokome ye focus no straight me commercial break kra me focus straight ti number na me di gusu number ne 055 955 2686 055 yes 955 2686 ubet me afre sabre 055 955 2686 055 955 2686 ubet me afre no abaso bi ya twetwe nkomo me pacho sabre ensu oto den pa na antieku latikpo bia bu ti mesre ECG ni bia wotie me sabre bia mo ne mpanyimfo ne bia man ewo ifa ewo sotium antieku school mo wa nti school bi ho amen diasre omo se ofo no dwane pa diasre mo nso to na po na sa bu diasre ma dawroma hello bi jina so sabre udi ne be akasa free good evening your family ku kojo mi la pass meti wa dawroma also for nyanko pensa bu on shira so mame ni ya dia me de nyanko penase de ibia man su pa na ada nyanko pene dia o yemu edi su for gudo mo officer since me ka dem de bibia mi ti nyanko penasa ni kwa sasa mi ti so nima anansema mi sisi ano anadi besi eja mi ntene de mo ya semo bibia bwase ni mu kwande Nokore no ayira because my audio was saying we made them and it say me say preaching you baby it just so for quotation club boy on my can send the when some more can on fa quotation of boy no say muku na nyu na ji na ni nim
Isha, one and then this is a station in time. It was more con or sister or Friday. My mystery, a war, 7 years, no, in a monoricano. Never missing was on there's a difference. Oh, them two, me check in a soap Norcan, in American. So, it's a new day. Nyankopon nsira ewo yedu nso yankase na ya mayon koma abunsam wa se nyeme bebe na ya yi nyeme ti ndi nyankopon nsira na medde mo de nyankopon mbon ho ba obi a obazi sa do gbonu bia afọ wono nyankopon ntwom na omo kwasintin na nso fana asem yenda medase o shira usumame hello pacho udini ba bia akasa free di ma bia kasa free obetimi afre esansre ECG4 say po bia bu e wante aku I'm see Rehoboth school day school yeah Rehoboth school okay yeah bo school ni di bi where Rehoboth okay Rehoboth school yeah. Hey hello okay hello pacho di ma bia kasa free I'm passing the certificate party okay Papa, I'm sure no have some part of mine. Unchira nsumame. Na na say ni say nya asopọ type ti on kwa nka tin say ncheche no betime ya brabo yi fa. Na me sure yi fa ni uncheche part of mine. Amen. Na me okay fa. Amen. Unchira nsumame. Amen. Unchira nsumame. Hello. Papa, good evening. Yeah, good evening. Papa, maybe I was come on fire. Na some way you come on fire, na me sure we. Amen. Na we dey I some way dey na masama. Yes, sir. Na me pa one say na me ma me to talk to Dan so me cross me. Na me kan kwa bakoko. Ewade mu a. Bompaye na ka kire oba ade Nyankopon say, "Papa, me hia wo nokore. Enne fitafo bi nka nokore." I didn't say or say. Na repair pa say be previous or repair television. Television or repair no. Abrewa na ba yenti. What shit does abrewa kwaye kakra. What did you say a fuse keke? Na blow. Untimi nya de we na uncharge papa yi. Untimi nya de na uncharge mami. Na mami ne ba kwa baba no fi see ade we si pa transform a friend say car starter. And we like a friend say TV repair na 2 dia to table so. Odi already any idea say wo abro no hwedi o say eh as we jimene for France ashe te wo de ka 120 ni ajol oledi 120 wa black TV yen sparking wa black TV yen sparking transformer every TV you transformer and you starter hello dini baby akasa free. Hello, good evening. Yeah, good evening. Papa, I'm so far. Onchira nsumame. Any uncheche fa. Amen. Na mpacho mpese mi busa asem kaka. Mitio. Mpese mi busa say mpese mi ye fasting. Na mpese mi busa say enra utre. Ba mpese mi busa say si enyumre mestasia dia komi ye no for 7 days. We are so co breaking no enyumre. Do starting enyumre be breaking enyumre. So here 7 days ah, we here 6 to 6 and I say we here dry. So me starting enyumre ma. Why and then? But me starting enyumre na ma pikin extra no pa na. There be there be oh here dry dia. Oh here day dia. O start here. O be wie no kire enyumre. Kafri no nsia kwa no mfa bia nka no start to prayers no. Now the ada the 9 what the ada na anopa no asa to aso no breaking no nsia ufrase anwumre we wie na anwumre ba we dry dia we dry na dry no start say bia me 7 days dry a me fa duane nkama no a say me starting na anwumre no na me fa duane nkama no free no nsia okọ no me di time atwam eno ano no na me ato aso na me di ada na me sa di ada na me sa di ada na me sa di ada sa akopem the day na to 7 no na nwumre ana me breki
me she da be ye teachings me munya botre adam se ya mfa ntetimu nti mu hu nani so ade so for cry chi fasting amamo and the fasting kwa bi say 6 to 12 6 to 12 ni babum that's all for be cry dey your friends say white fasting one the man na black wine so for three church member say fasting no we ye wo mu atimi num nsuo kakra wo mu anu atimi aye asken about me mumpi na ye light one na water fasting and they do kakra no anu asken kakra na we assess ba no akọ break na wo break dada break dada ah obi a wo num asken kakra no break amen but they make it hello din baby akasa free. Hello, Apostle. Yes, sir. And you make peace of some green count. And council. Amen. Papa, me person, and none of the safe time. I make sure we. And you mark for what you. And you did that for more. Last time, me TV station, no. Me and one, me go so me share this and me born you man at Nokore. Then I read that over my face. Me say, Tiana. We better also meet you. Papa said, "You are in the city and cassette Kumasi, maybe Mutaka. Now, said the city and can be a muscle, maybe Kumasi and Kabebo. You'll be Kumasi, Radiadma. You actually a 2 year baby. I wanted to a friend year pepper before Frontino. Maybe a friend year Bob Dom, you have maybe for free. Why? Now the Mayeno. And then I carry my son be panning, then ya be at that from say. Would they man cook on a bobo to no a day example no Papa and your map was so party a bishop for who can make what make them no book to say now me back in the district 8 cities to make coffee a message no that's what 18 cities where do there be as what Papa ya miss down so man pa them wow na ultimate card the chance and try amen you baby ciao amen about the hello. Hello, good evening. Yeah, good evening. Aso nyame hira pa. O hira nso mami o. Nyame ya okese. Amen. Nyame ntu nkwadam. Amen. Wasam yi mi nsi bidda. Ya kwa asore pa, mi nsi zantre we bidda. Tete lockdown ba ya na me start se mi tie. Aso nyame hira wa ti me pese de bia me bom pa se rade ma yare ne nko. I'm a better me bawa sorry ni bia no me jaya sorry o da bia na me bomb pipe nya me say o ma me sorry and tire wo me kra hia se me tie na sam na me me akọ heaven ni bi me message penya me asemati no abetra be ma president warning ka je se ma nyi lockdown na mfi ho no mo a bibi besi ade na besi card ku na besi no card ku na besi ni kire already sure on come on why amen me nyo bia me sro bia o se president kase me na nkwa ali ade me nkwa me preach against but nyema bi wo ma de we abesi say ye kom ne ade mra beto no a abetra ka nyankopɔ yi acha why don't you go to castle na go castle go kan president abetra so you di for abetra ka je say ye mfro bibi besi de besi me ka me ka president o kasa na ka mo nyimi anhwe ade kuro 2 weeks na besi ye hwa de ku na besi no wa hunya ya panama left pen abaka yesa me ko kan yenti na wo de ya beba ho hello da mami mitio mo solu sana man yema hunti mo ko gu ono mo fasi ba me kasa wa na emse me ye giga good evening gamba se e ya ma me kasa su ni mi chi ani mafuo nyina amen and a penny God from penny for Muntie, my church member and workers. Nya bambini bo na mo masa me ntiri me members no do ana area pastor be very good pastor ba ku be hye be no nya mo nyini mfiri ho mpa do kanya me asem nkotra ho no Mitio. Obi fa osika. Na ba ni say no bi ti bi ko fa ni sa. Yeah,
Now, I gave you a buy a 10 or so by this year, the one is of your water. The bag is your unique sister. Who was all ye? So I just see a million of you say what I sister. I just see your buy and it's cook your that. All the police, it's a no one to our kind again. Oh, boy. Bonimu patapa. Radical what? Amen. Amen. Hello. Good evening. Good evening. I'm in Shira Farning and Power and Blue de Blay. Amen. And Opena with you preaching. Be a meet with Numa. And Opena with you. Time to you one of your for the now some preacher, a more preacher, and they be suffer with you. Or Finyamin. If you station you are, to give it to work and in person in cry then. Actually, now no pay, and I'm here, and I'm saying you to but it too one and who say, oh, to you move to you, I saw them and moved out of we are a bedding. They preaching, I mean, you. So for Yamishra, I preach on me, a match shimmy. Amen. That's him win now, I ain't it. So for you ain't it. She wished us to be already, because I said me that can't be a no credit bedding, but train, no creno, and I hear. Nefi adwuma bebre no krasa wo adwuma mu ko wura ba bia hospital no krani ho mortuary no krani ho se ba bia ye ye hu krani network we na aba no yeah Tigo Voda MTN and confobia fam mu hu bokro no wo na obi afra no asheda ni sidia bia congratulations. Offer where the Nyamia wadon where we need a promotion ni bi where we need bi ti me be fra me ye we bi wa me sra wa me fra na me no me ma we bi why me no me bi ma why ti bomodia ti je be sabia no yi me anu why ti we me anu ana me ka press 1 no press 1 just press 1 just say yes just one year we can go. Yeah, ya kwanza we transfer why mistake. Ade we mpia from we unye bibi my why mistake. No transfer can go before so. Akogu sunu pona wa frɛ o say. Mom block ma on block wa mo say 14 days 15 days. I say do sika be ma back. Mo di adan. Me di adan na gudu say ya ma akogu so. Ya frɛ office mo si ma mo say sika na adan. Ma block ma mo say onipa no phone so. Ya da radiasi wa nkoyi. Get him to watch now. Me for what you am away. Or see this a 2 weeks time. Munye hu bibi. Ana first work can be amani ne ba yed ma bi ofie ma mo onu a. Munye pam workers na. Mo tricks bi amani yed ma bi amon sesa no. Cause I know ba out na mo gira so yisu a. O mo boy akro no no. Oh yes. Asem na waka no. Moment we be je adwuma no. Na be yi ni pa na fira adwuma no no. Me kira mo, me se be chama adwuma no ni so. Omo na ba bonti because eyade no mutimi wo se wo miya we ye ko. I am confirm o ye dmo mo ho. Na masaki wo mo bi. O wa ye dmo mo ho. Na ma je adwuma no ya no. O mo bi na press information no o mo de boy enkro no no. Hello. One day baba ho. Udini baby akasa free. You don't set up. Pajo akasa free wada room. Atumata. E ba jo mi ti o kasa. Amano ni form betimi afre. Mo so mo na ma no munya no voice audio mami. Ana pano na o test register the Monday. Maza when tie preaching dia when tie preaching na me nchirechire mu why when tie preaching who tie preaching na beti ase why topic I for na me dia band the point of truth me can no kra wansam yes am ba gira topic no okay
tre e da wa na mi gira oba amen amen hello hello apostle yes sir the pastor na ti say obadi na dumo na ku point shira evangelist ni because free Manchester wow UK okay me tell you that bia anaja say anu odi fo so for no ma do so ti nyankopon na mo adom so na ma adom so ma so no wo kire nsem ti da bia me ka say bible na wo kan no nyame ya do na betra studio anu opega no hu say bible no kura bible a wo kan because say anu apostles emna madam fu bi di asem tuma animu a me pese me ti hu kire na wutie bi okay omo wa bro kire ha oba ko be ma ko ena omo hie omo pese omo ware omo ware o be ma no afrefie ma oba na busua ne be ma na busua akotena se ya ye hu ade bibia na bro kire no be ma ne wo kuro foforo so na oba na wo kuro foforo so na oba no eso okọ be ma no a omo sofo se won ti ase ji se be ma ne ba so dem oba ne wedding edi mbese mi busa se sofo awade pa no eye gya ne na ena gituma na ema be ma no oba etimo wale ana se eye asofo na ese omo gituma nsa na awade etimi aba because papa sadie we ma abrochira ha asori bia me ni twemu emrantie ni meba omo peso omo ye do ma delay kiwu so ma chese ebi de aburu wa yi a e dey ama boss ni gas ko afro omo si awade nkromo nware ene so me fu ma twem plan say me hu oba ye se bi sofo se ti odifo so ni de wo po na tia ma Afri Ghana e so ma ba abrochira o ye wu e wa ha meto omo papa me say bi ma di kiwu so aburu wa yi a ejama say ati awade ati emema ni bia ni so emema ni bia to ma ni so di sofo me na me ka kire wo ye do ma di la ya aburu wa yi a enti sofo me pese me buja sa awade pa no fa ho kire bra ma kire bi but me say o platform no so a ya me say be ma ye hu sa awade sofo na agi awade ana sofo agi awade eja ni na na agi awade nipa no koye oba no wade wi a oba sori no ababedi adansi abegina so de ma ye hu ni say esimesi aware akosu amanza osofo e me pamcho monchum fi awade na awade ne hu o tie mi ye pa monchum hu mfiri awade angasa kra bansi na osofo die wangasa e ba woni ma me ka kire wo awade ba adi bom fiti ase na awade ba na wo sofo wo mai woni ma me ka kire opere ate ma ya ma awade ye so bibia sisa ho adan be bia pese mo ko diska ho bibia pese mo ko diska koleshi kakra no mo ba na ma je mamba no ma to koleshi ai ma jinti ya waso do a awade no abo wa ne koleshi na ba ye to ye fa ma anya wade fo ne dia o ye fa mo wa aya so na fa obi awade e body de se mu de si awale le ni nyina ti da wan fa ma ke sa so de ni onimu kra hello pato ji ba bia ka se free message da ye preaching good evening apostle michiawo ni wadwuma efo akenkafo yakobon shram pa Isaac Germany Duisburg yamin shram de bia ye de ya adwen se beton ne etie urade asem no nokore asem na akon ekọ nkwagye mu no ene na yebeti ubie ye ni so pa na nokore nsama na wo di aba no so ya hodwiri esese obi tie ho ahia ye tie ne se ye tie ne ya bo aba so keke o bible no se si tie asem na ye ya asem no eyefo na ma ye ya asem na wie fofo enda ada ye nkra to yankopon na keso hu ya mabo ne entum di wasem no so endi ono oyankopon asem no so ne da obepie no ye ho me ama ye nkra oyankopon ka mo ho yesu egusu aye bobo ye ho ye baba baboa se de yankopon asafo ene ne nsem pa betuma akọ akiri na afoforo so ate yankopon hirawo anyo akoma so ade bia pese oboa ye bia yesrew awradim kitu bia nsa mo nso mase na nyame boa oboa de ni aduma Tuesday mi ntimi nyadan emra na mi ntimi samla Thursday mo nso mase de bia make box na me boa ko bia hyeda base ono manage me kwa brochan kwa aborofo no mo nyisika ni fam me di Ghana me ma me wena me kwa padi na hoya ni ase nyanyisika ni me di Ghana apostle onyankopon enkoso enyemu kese pa na o mane ho konkron tumi ho odi no enye kese o musudan de nyina amen anka bensin ni kase free Germany Düsseldorf
ɛnɛ deɛ yɛhunu ne sɛ nokore ahwe ase dwom na atɛntene ne nso gyina akyirikyiri woka biribi fa filling station adwuma ho ɛberɛ a na meyɛwɔ Ghana mekae sɛ 1980 mu hɔ baabi na meyɛ bi ɛwɔ ba memmɔ ɛhɔ din ɛno kora ni nneɛma ɛrekɔ so na kane no ɛna na yɛte saa yɛnsrɛ Awurade sɛ atiefoɔ a ɛwɔ dwumadie so nyinaa no ebia kane no na wote saa ɛfiri no ɛkorɔ asɛm no aba yɛn nkyɛn yɛmfiri saa bere na yɛnsiesie yɛatempɔn na ɔsorosoro ɔdomfo no ɔnhyira yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri ne ɛntene nyinaa ho Apostle Yehowa ɛnkɔ so ɛnyɛ mo kɛseɛ nhyira wo nhyira wo mame na mento wo nkwan amen na meyɛ wo kɛseɛ amen na nhyira wo den amen na de bia da wontiri mbra na ɔmbɛka nsɛmpa na wokyerɛ yɛ kwan no na saa yɛ anom yi a ɛyɛ mo bɛtenatena social media si a mo ma fear and panic ɔmo nsuro nyame ho ɔmo nsuro nyame kete po woni hwan Jeremiah ne Isaiah no mo no be hyehyɛ nkɔm no ɔbo di nyame asɛm ɛkyerɛ sɛ nyame sɛ membɔ ɔman no kɔkɔ na what you lock down kitikiti abe onyame nam ni tumi su ekyire onyame nam ni tumi su ya papa de se de ye bueja de tiri kwa asori na ya lock we say social gathering yen chele ya anu ya betena social media say e the fear and panic beto say oman ye man panyin yi lock down na watwe mienu ne ebesi ebi mo se ne ebesi America can am say sankofi am say omoni su promo bebrebe nyina no omoni su ko besi na ehunu onyame ni omu bedi papa no onyame ni omu obi ka papa na so mo ngina yi a saafi mu omu hu ni yi apostle nyame nhyira wo body nhyira me friend Josephine akon make say fi US America body nhyira ebia nyama we adu nyina still a we nyama na wa pack do a wonto yamie na beton enwa yamie na kwan beton. Good evening. Good evening. But you're from Augustine. My friend from Holland. Apostle nyame nhyira pa for wasema na odi abrɛ no. Amen. Na apostle na kure senya asofo be 3-4 bi sitse wo pa akawiase no menye sure say nyina be yira. Lockdown we yetio saa be do this time. Na nokro yehu nokro ni nyina say yehwe say ye fan say ye be asore na ya pe sabat asore bi akwa because it must ayira na apostle person bisa say so you Christian a we allow say so the unipa like organs bi say bia ofri mu a obetumi do organs wo unipa akwa bi ade I would so be a would donate because it has some law kidney no liver be a sign a more Holland that's almost also be a sign say only one and I say yare boy between 2 pass na dia mobi enti na make sure apostle falsi kaya do na ko mesra wa babu baby ediwa mesra wa wadaruma ba woti asie na bia wo kasa wo donate uni pedia na so wa wusie ntwitwa wo ne mfa nya den galomo Debbie, yeah, but my baby teaches about the money about it. Hello, your baby teaches Mr. Wadaruma. Hello, hello. Apostle Pacho, good evening. Yeah, good evening. Your friend will put me faithful quit. Yeah, that was an Ajumapa, oh, yeah. Na Andra meeting was some not what they bought my and then say. Oh, you made him Nokore. First, na mayira kura. Enye ize kura, but Nankopon na mo so mendra mi hu bia was me de memfa. Amen. Ya da was panam pacho na Kuwait o branch ni bu Kuwait na. There be Kuwait me members na but me ni branch of Kuwait. Ni branch of Kuwait. Okay, na pacho members no omo dia hye mo na so mo dia hye no. Omo dia hye platform na mayama o. It is a radio aduma we are na mama on platform no so. Te fe na radio aduma mo hwe be bi o.
matiti ude about the admire pon one friend of a why. Hello. Ufa kakra asa kofa Ghana so kakra wada. Pacho, ma'am, good evening. Yeah, good evening. Pacho, friend me Isaac. Because I free Dubai. Onyam kupon shram why. Nshira so mami. Ya min shram papa. Anytime biana meti o preaching biano. Ayana metimi like me who me want say ewiase ankasa ne de. Already. Why no be a bit me atene wo pa. Why hwe wani be ba won so ne ba bi e waduru no. Na bri won a ojo mu no mo mpe na omu nya nakade. Mi shira bebre. Mi shira pa. Sra mo mo am why? Mi shira. Bi biere obo ade atum so asene na ni pap e no kure no. Akran ba jo ifa sa na wa soro no. Akran ya wa wish. Branches in your doors. But headquarters wa wish nya market. One headquarters no. But branches in your doors. Branches in your doors. Me obi am yes enkani o me chinchini we nya lockdown we abeya anka me jira prono preach dententi etia sorry. Ti oba de ya adumo a area wo no uma ye hunu a ye beba ho. Ye bompa ya hwede e oba de be ye se dia besinsa ye komi obeti akoto ba bia man ana se ye nya na no aduro ni nakade e fe oba de ya adumo a ye hunu se de betoto ye nima. Yemfa bi Ghana Mofa Ghana 055-955-2686 055-955-2686. Hello. So good evening. Yeah, good evening. Pocho odi kan from South Boston. Pocho yami shira opa. Amen. Ghana empanyinfo na omo egbebi djuma no. Ese ntiti kwa no mudi titi nkwala no. Se busuma so ko fe ti okra no. Ye ba chance ba busuma ba ko ye ti wona de amo. Aho kire nkwa. Mi ko ase na ameti ami hu ko dream. Se usi so bia o ba yu se yankopon ba yu se yankopon ba yu. Je quotation e o mi kasisi e baba. Me nyim se no kolompo de mpo o Bible. Ewa. No almost is here pa man kolana yesu ye bless bofuma su chenyi panika enchanika eba manyipa na bobosia ta skamba bani skanasa abibia ho ahotire yesu mama kai so tumi nye skadi kai ado he wo baby ahotire nko a ntimpocho nyame nchiro abibia kata no kwa no ma gana mpemfo on fa damade no onyi so ho na akwan nyame nchiro o nchiro so mama onyi wa kuma so ade. Hello. Yes sir. Meeting wadaru. Hello. Ebajo meeting wadaru ma why? Afi ma chone na nisa papa ni e ma pa unam o ye. Amen. Nisa pa. Bato o ka tele ono de se no mi se to o ti kimi ka fa. Asembensa. Ma to si ya nya ko pomi ho. Na ye sum no ho. Ona mi se ye ko mi hunu na ko be ba so ayi be stu e wo hunu. Bato wa hu Nyankopon da. Etedai. Jesus so e hu ma wonti ase. Ye ma on mi kase be se. Eti gidia ye gi Nyankopon di no. Ma me Hebrews nyanko. Me chiro gidia ne ye gigina mu ne ye di Nyankopon ahyade so. No che gidia ni nyina so. Gidia ni nyina so ne ginade enso yanko. Hebrews 11:1. Etifia sam. Ose de yan. Gidie su. Gidie ni su. Na afa gidie ni ade a. Ye ni daso ahotoso. Ene no ma ye hu adanseje. Ade a ye nwi so ye nya hu gidie, ye nya ye hwan dan atoso. Yes. Ye hunu Nyankopon da. Oye honhom. Ene ye gira gidie so, edi na sam so. Ti ye ka gidie na dia hu fa wani nya dan. Enwu so agye dan edi. Ti Nyankopon ye hu ne da. Na so ye gidie. Ene asom no. Ene o se so ba som no a. Som no honhom na wo gira mu no. Ne no kuram
no kura ni say na sam what na sam by dan aba yet the word of God now betie the honhom na etum na won konkon na beta atum no nsam be kai dan akyerew what follow the footsteps the honhom ni say yeah ko jai na follow dan etutu anamo si dan na sam no so to kan Galatians 5 abaka sam ya akyerew honhom ni oni pasu Galatians chapter 5 verse number 16. Koso. Honhom do di person. Honhom ni woni pani so. Afa me say. Afa o si. Monante honhom. Monante wodi amu. Honhom. Munni honhom akona. Mu ye ni honhom dan. Akona. Honhom ni pepam ko konkontam pe fase. Yes. Honhom ni pa dance concert dis ko masam. Yes. No atwo won fi honhom de anum. Honhom ni pa sorry. Yes. No kura. Nyame asam. 1 John chapter 2. To can 1 John 2 verse number 4. Verse 4. The okase onimu no. The osi onimu Nyankopon. No ni na shadia so. No ni na shadia so no. We are trofo. No kura ni umu. Ma wie. Hello. This papa, pacho a champon. Oh, Mr. Champon, about the ensure we Amen. Papa, we just Pastor Mensa. Pastor Che, omo around. Mother big asusu of fear board in day or me. Papa, omo take cabbage. Ukraine, you need to correct. That's maybe na the Peter go for car. Load to Krana was passed a year 10,000. What can say 8,000? Assemble. Emma, you know, Papa, so, and then the woman, you need a buyer. Amen. We now in your case. Amen. And then, what was awful. That's a watch. I am hanging. If you could who that are suffering, no Johnny, Papa, I hope my grandchildren in Yame. And no, you are so good targets and collecting kitty as targets here and do almost something one. And they are supposed to. I question the same thing. Oh, yeah, Papa, me, Papa, who are Fatia. Papa, who say Yame, Papa, no. Amen. It is a couple, yeah, no, was almost a farmer. Amen. Yeah, said the to foul. Amen. Now, coupon and so Yame. Which now, Papa? Which now, so mammy, and come home and go. I'm over with Amen. Oh, what is which now? No, she now so walk up for me. Amen. Hello. Hello, meet you. What I wrote in my cassette. Maybe a friend, extra. The cassette can't. Okay. Daddy, number one program. Then and I have a son, and Jana, Everywhere. Papa. I don't know if our warrior who called you back to Madiano. I Anton, Ukunama Yanto Ubanji. Daddy said, and we have our Yana or new warrior. And also for a car warrior. And so program by I won't pen well. So for the make a training, I somehow catch them in a yapa. I mean, just hear you. My chum was the Berman. There be everyone but your sister if way. Papa. My one seven is to hear my wife, Miss Rava, mean, just hear ye. Okay, Joseph one said day. Oko one of one account, I'm going away. On no car, I so one year between her. On no, I didn't matter, man. Hey, everyone, I acquire what. Hey, and yes, if I have poor wife, so I acquire. Hey, what do we have mobile? Because of because I have apostle man to us. God for Mr. Hey, hello. Original line, so yes, I will back what I accept. Hello. Hello, Apostle. Yes, sir. Good evening. Good evening. Apostle, what's wrong with the man and you way there? Any judge in there. Amen. If you are meet you, Apostle, that person, I'm quite sorry. I should be quiet.
That's all in the day I could do almost for some time in cartons. I've done so. Mean to mean cartons. Then I'll go do you now. Almost for something. I won't go back to Grand. Almost in cobblers, almost in cobblers. And I'm saying my boys did that. And I'm my name Papa Mukomakari. Okay. Indeed. And so one year, they can't be missing that. Okay. And I'm fine. May many fry him or the make a chance. I got Sammy or a walk around almost albums. There's somebody my booby that. And almost as I did debut or I mean, then you better say anymore. Many boys need your bomb pie, now. Your more tons. You know, man, your bomb pie and it's Anna. Soft number, cartons, some too. Also, cartons, dear, never come out. I know, this man forces a memoir, and I may force a cartons now. A member. They want like, did you have me do quite sorry? And I feel then I left me mood at once one. Into me, Jones, I'm in tears here. Into preaching to not there, maybe I meet you, maybe I meet you, maybe I bet not say, it's you are. Who's looking kind of the talk on your near captains? Well, and I say, Miss Phil, I'm a no cassa cry. Well, to me, name say, tones the can by force, and I say, one day, may teach us a wife, Miss Lowe. I'm not for the Holy Spirit and one tongues. Your Holy Spirit, and you are the gift of the Spirit. So for one, my church members are confused. You are the gift of the Spirit. I didn't know you for. I didn't know you for. No be a driver, no be a mate. No, sorry. Oh, of what? Cartons. The menka. Tons with them, the minimum set tons with them, you never count no Obama cartons by me and Cassa person, and if I mean to mean cartons. Oh, that name, Mamma, to the Wadaruma. The other man, you will be a crow. Why? Okay, Martin. There be no pocket, you'll be so. Why? Never be church, the Munamunya, but you are the gift of the Spirit, and you are the fruit of the Spirit. Bible said the fruit of the Spirit, and the assessing will be okita the gift, you know. What you saw them? What you German for? I beg you one time, fruit to the you. When the Munya Botrena, or be timid, then they want him to face a woman in the shop. Yaka won't conclude, I will be better. Yanko Pody Dum. As no be young woman at Chadia. What Chadia no? I want you to the gift of the militants. You have about letter. Person about cry. Never say a topic. And they are kind of important of truth. Hello? Yanko for him to Kakramra. Nefe, Yanchi Chamom Kakrakra. Hello, good evening, Apostle. Naminshira will be a friend Mike, free Spain. One was off for na kind Bible, no, my idea. Naminshira movie. Namipacho me wa question back one me pese na me bisa. Pese me bisa say, o Bible na we use no. Would any different from a software na say the same thing na software na. Asofo no binim omo na wa mama huwai because so nsem na wo ka no ye ntene wo asofo no binim no omo de ne ye beji visa wo pese wo yi a ka obi e dawo so but wo de wo kire se de be ya yankasa ye be hu nyame na ye be boye mbra osofo nyame hira wo also okay where we can say me and then 4 days who my friend osofo me go America me back also Ghana and so for me share come say oh go America dey back see be piano e back ka be piano also for me go dia pena colonna ne bae e diviti mu say juma ni ana hallelujah so for me come here devil so for oh adwuma ba to hu corona COVID-19 and I reach I say I di patro for budio wachia you send your baby any wo do for your papa wadom wan kasa bra na ye connection no abefa no de woko na so ko ka so for na so for de wagina so dem ahyampon
catch us a question that would you radio so a beer cook do na 2 weeks time I rather say we beer company can see beer ukoya adwuma wo mu di ama I say so be could do ya I said the other color that the man ya may lockdown adwuma ni po me nya bia anya say fena me try say ya lefty answer the best of adwuma ya Edina so amu se okwa America automatic obenya adwuma ya dai eto kokodi no nya adwuma bi ya na kwa beka jesa me na me sha won kom na koy na adwuma na dai kolona na aba no ama so for no to say who so for what why dai hello you apostle Mikasa free Switzerland meet you enti no kware a wuken ena asafo bi mu ebu efu oh say na wukan ya free bible mu enye saade a ani de omubufu a omu were right but say ya saade a aden no omubu efu on market obviously ya say market ebi mu free a na omu abie TV nu kasasa say ubie unya mako nu ko through pe na wa mia wo volume nu very good no we mute to announce kasa nu a well over 2% very good nyami shao wonchira so mami ebe gusu abua adwumade a wodi amen na corona we abai de abamu a ha adwin but about the right time amen because me hu say wodi nu a ewo TV nu su ena amanfo eti a omu sakra amen amen nigiri say obia wa free be ni 30s mu abedu 6 mu omu nim no kware a emre bi a atwemu ena omu age tuo ena obi adi bibia akiri nyame nchira o ni wo kanfo amen nyame nchira sorry nu ni ni ma nyina amen amen na nyame buaye a babe so wasini amen midawasi obade nsha bebre na me ka bibia ba company bia pese obeso masene ni abo so wadwumadie no dawro so no apostle kwa ma bia gate na to ma bia pro na to ama na won so abe sponsor ya kakra na won so de na we sponsor me na me de kanya me asem no na won so ye de ye wo so advert na nkrofo so ahunu say company we ene agwadi ton we ade nyema company we store we mu na mo sponsor apostle kwa adwuma nti wo so kakra obetimi di abo ano na so ya de aboda wura ma na nkrofo so aba abetwa de me ogidie say sponsor no krampo bie doors at the mouth so one co sponsor the phone one sponsor the phone nti bomodin a se radio wadom na wo company bi na pese otimi de boan a fa be so masene wo so amu boa me no mo na mo de me na mo tu fo nyankopɔ na de na bat ono aka makoma se mo so mo fam de amba yi a be ma na dwuma akɔ nkan na ne maayira obi fram no osu obi fram no hawo tim ayemo na awurade na mo so ana san nipa no wate asɛm bi ana watwe ne ho afiri ne hawo enhyira ne mmara mo so bi na bebi obi adidi oyi bi firi ho ba no tumfo nyankopɔn ɔmɛ hɔ nsa da san sɛ awurade didi ho bi twɛdia mpa ya didi ho bi etomo wayo wa mu nsa da amen ugidi ɛbɛyɛ wa ma ɔba de ma ne mmara ma so awurade nyankopɔn hwɛ ɔbɛbra wo nsa ɔbɛba wo nsa ba mu na wo sra nyɛ kɛse ma no open doors ma ɔma favor amen amen. Hello, Papa. Good evening. Yeah, good evening. Your family rocks in the free Baron. Papa, I'm saying this house say quotations. No, what's the best thing? And I say, Yamna the Adomo because too much. As my back can be no quotations. Pepe, different BLE. And I feel so. Pastor Mensa so far. The way music kind Bible. Yeah. To me say, Namia Shram, Namia Shram problem. Amen. Mukoswana mumboid ma pam from work Ghana man. Any addition, many henny. Madumani Babu. Oh, that was a good evening. It is a minister Christo Adam, who is Christo Adam, Obamas, my pa. She famous Mississippi, Macassa free Iraq. The mission only was so full no can come by winning in our mom. The mission on the beer, Yamia Samoa, or the bar, the Maya and Susuya Bidi, Yamisha pa. No canning in eye and the crack. Okota dia obeba se wo susu no fia wo be so enu bebia wato wo do susu wo hu no bisa ayema ati no mo de o ma hihye ade no o ma ye no different way emi hira en kore se mutu nyina da o mo di konkonte sam no bi fra mutu na mutu no aye ti se twan no na no mo ye no ena nkate nkwan no so mo ton no choba no no mo di konkonte front na ye pika dududu
no mo yen sa ni on fa e no kana no kakra wom sa no mo ti kuma si no mo de mo fra na ese de body afrem ei tie no sa no wa de amesi wo dem dada no wa yeti nwa na da we nu a na aye ko se body de no to mo wo banch na wa tamato no wa afra wa de yo se body na frem e banchero eni na aye ko keke nye body na wo ade na mudi mu awusa tin tomatoes ya sen abrofo so to no mo so nkwase ade no mo so mo ye omo so ya package ni asiri so nyama fu na afrafra o hello sausage who said ayaba bua ne yamu nyama ne takra nyina afra hello because obi market me dey had your message akura hello GYEMANG hello Yeah, good evening. Good evening. Oh, go say. And so to mum the about. Hello. Oh, the madam Pachano hello TV set no see no be come asem. Hello. Yes sir. Hello, Bacho Mutia Wadaruma. Hello, Papa. Yes, sir. Bacho, a radio soon being come. And council. Bacho, and cat, Yamin Shira, when we were here for now. Any of so phone kit for mocking kind Bible, and Yamin Shira. Amen. Papa, that's it. Meeting the Quadro from Pong, the Casapo Belgium. Why you mean that was it? Body inch Ghana for that was it. Amen. Papa, you can say Radi Shira because and someone I would church, you know, sorry. Yeah, Semu. Network. Also. Fufra. Oh, anyway, they call you Fachemi. Hello. Send network in every home. The Alliance and come back to Ghana. Nefi. Right. Ebenaso. Daddy. Hello. Good evening. Good evening. I'm up in Texas. That's Baby. It's you free. I have say. And then the some of the body heduchem cry. Na me metie so for now wobema na nado warning. Me bufu efu ye wo. I have say cry. Na wo wasem kese say ababa ni penny na ye bompa ese nyankopɔ bema eniema aba for mama yetimi ya hase dada ya kadem yentimi nya hwe adwuma nyeme nyina ye basa wa hase na wo dia wa basi ya mi a bibi besi ade ne besi ade kunu so awonka da dia me preach fire na valley wo de mayen ya mi share bebre na ontre wa hye mu on share wo ne wasofo ni nyina mo studio. Okay. Amen. Last one. Hello. Good evening, Papa. Yeah, good evening. Me pacho, me pasa me balanya so, me pasa me kambi kakra. Who also. Me pacho ya frame na nama, me kasa free France, Paris. Na nobody enchira bebre mitie. Papa, onyankopon onhyira wo ofusu nyankopon okonkro nyankopon onhyira wo ma kwatente ahoɔden wo papa amen papa bible na wo teach wo mu no eno abi na asofofo ne teach ana na bia ne kra wo mu papa me si free se me tie wo papa je say me hu de menka papa free se me tie wo no nyankopon cheji mabra bo na mo so papa amen wo nyankopon twedi ampo onhyira wo ma kwatenten amen enema bo ha na minnim na papa ebre esona sa yade abesensen ewiemu yi etikwa papa me baga na ma obo masu ba ye red du ni pe ba su bo no nya yize se me kra na magye nkwa papa
minsi aso dem da na papa nyankopon hyira o eye me de se menwu wo me boni amen papa ma din kwasiasem pen papa you want kasa da bia metia o si wo kumi firi soro no nyankopon hyew de ne woni pastor Mensa ene bra ba kuno ka wo no onyame hye moden onyame won hye nkwatete modin wo mu amen de meka na pa me pese wo bebo masu me board do ni pe na ma fo me nyankopon me nkwana nyina na ma nya iraba amen twedi apoya wen kan wai ma di nkwasiafo bi di kura kasatia sebe asofo bebre sebe de na ekobone de wunti de wunhu ase onyame na moso ama mate som na se mate onyankopon asam ase amen amen onyame wonhyira mo mama kwatenten amen wonye wakoma so ade ma wo mobo na oma ugidi a ase atim onso onyame soma kwantuo no na onfa nko wi aso wi mu ye wan kan why how hello yeah Paja pastor ni yes sir Miao hello Mitio wadaruma Pacho kasa Pacho sa moko de oh obodi na dum yo then yes you tell program pa me kasa fi Spain okay oh wa mia na matio preaching na pa o preaching na mitie amen wa satre me fi na ma bebire ho pa na mi shira o fu adum nkwa dum mu amen because asofo for Bible say na be hu be bia no ye tie o dia be kan no say tie be dia na dia antu say Bible na be difference wo bebire ye tiase no ye tie pa so ye say ye fa wo so asatre fi na ma bi ho amen ana also na ye ba wa so ni bi body chira baby no nyu akoma so ade ma last one nefi yemrana hello we are Matthew chapter 15 verse 8 Isaiah 29 verse 13 Matthew 15:8 Isaiah chapter 29 verse 8 nefi yanya nyempon Matthew 15 we are about revelation we are Jeremiah chapter 9 verses number 8 okay verses number 3 to 8 Matthew chapter 15 we are no about Revelation chapter 22 can you go Matthew chapter 15 I said there verse number 8 I said there o man di o man fafa and na Christopher ye de ano fafa ya no keke ene di mini na hye nyame adum o nyame kokoko be ni hwe masa nyame ponye de woto no hwe wa o debi above to nyum wo heaven no 24 hours they don't rest if you don't know I'm telling you na de jamane konkonsa be o nyame kokoko be ni o mu do man fafa de di mini wo si nye ye de anu fafa de di ni keke na so makoma de o cheke kuma ni mu a achiefri mu kwa chichi bonya ye mu ma yes bonya ye mu ma yes kindness quotation yanko Psalm 29:13 Isaiah chapter 29 verse 30 what's it then yet your body yes koso what's never to say I'm going to go say essence o man and no say or do na ni hwe nsori ma asofo ni church o man na be me ye dey anu keke ne ka praise the Lord hallelujah as I'm standing here this evening my dear brother my dear sister I want to prove something today is miracle day today is powerful day oh yeah mam ja di o chere masa we katwi o we katwi why na church members dey nyame asam na say enam so am do man na be Messi ho kasa na nko enam so am do man na be enam se mo de manu itachira man chinenti enam de man fafa na di mini enam de di nyankopon ni na makoma de na akoma ne de aye free me nchen kwa chichi nyame nchen kwa chichi esuro mo de suro me no esuro di suro nyame no aye nipa asade a mo suenti enam se no bi suro security camera e chen nyame na me ka kira o rubber bi no security camera no ope bi afa Wadin fani senka. Amen. Omi akumam. Amen. Babu na simo ke mu odu. Yeso di suro me no. Eti so edi so nyako pose se. Aye ni pasha dia. Aye ni pasha dia. A o masua. Ani yesua. Ana ko so fa kwata babu sko akosua. Eni ka so ko babu sko aye mistake.
wakosua ade ma divine nya den anya dwuma wate dan the we na wakosua no ma divine Nyankopon ka se buru yes na fa ni pancha cheme e beto nyame de ne twere that is the reason why church members no they are crying say ade ti omunya no kura no omunya asam no the theology sa Because no my idea was some post on you o man be dia won asam any adia eye won adia won be to nipa any ahudiri be nipa kwam nipa gire won tia se da efisa enyansafo nyansa so on fa oni biti nyame asam ntinu Nyankopon so man ayira ba man ayira yes okay Deuteronomy chapter 30 no Proverbs chapter 30 verses we are so for tiaye we are prophet tiaye best myself we are tie and fa bibi coming some ho when I'm joy Debbie be a pretty impressed Debbie o se me fa bibi nya dan en kanisam no wan ka wanim no wa be ka wani atemu da no hu sa we atrofo be hu sa wonya no kwafo hwana ma akwa se hye oil no ebula mu nsu hwana ma akwa se yo hwana ma akwa se kwaye koton kodue wo kosua hwana ma sa tinkalo no so phobia kasa ena oniarofo sabre uti oniarofo ma me ne papa sabre batakari dos enti hu batakari papa ye hu kremo papa sabre uti mi sabre mi catch opre ena no pa no sia me trase me tra me dwemu a brama so ye ene so fo wo aso ye we are comfort French be me say omra wo aso ye oh kono nkobu awari fa nsanka o kwa he dia o osofo say ya so fi o wase awari fa nsanka Ghana for mama ni now what is over be bi nya dan adia Nyankopon ma kwansa yodo men nyon hye no enhye komum fa nyame so wan ka wanim ni sa temu do ni sa so bo be ka wanim wa hu so ya trofo no bia be so ya trofo yes obia be hu so nya no kofo we are trofo papa but them not life amen omoni so ntew Ghanaian quotation Jeremiah chapter 9 verse 3 wa kuntu won texrama ani woni peli bi o ma kuntu o texrama ade ye won tedua ani o mo di yi o mo tedua sa ani no mo di meji pa hey atuoni etun kan Romans chapter 16 verse number 18 Romans 16:18 verse 18 kuntu to for the kuntu texrama kan o di ni sinanza who kan to aso was na wo dia asase so to me ani o ma bo mo di dia sa o mo di to me ani so for pie ba bia gas dinachi o chese do kwa wo gas dinachi e chese do kwa wo so for pie ya